so ali ilu filu matau lau niu atoa Le tele o Malu e ngā ua o tau whaia Ma ole mea muli muli Samoa e masau lo uwai pai pa E pouta si ua sili le matalati Malu sa fesio umoto tu mai le sami Sauia ia Ese salito duai Awa osio unu Ese male fai me mapai E pouta si ua sili le matalati Malu sa fesio umoto tu mai le sami Sauia ia Ese salito duai Awa osio unu Ese male fai me mapai O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car.nz A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars.
A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mai o tau au na malava le li fa manu atu ia o tau I le li o tau e tu le fale o le li le pong I o tau sisi I lunga o tau lima le malu mai o tau fa manu atu le li e fa manu mai le li ante oe mai siona o ia na fai le langi a toa male la langi ia vi ia lo swafa lo matu tua le neila fo I Taeao mo moara mātou pese maalanga o vi inga lo mātou tua. E wa lele fo o mātou sangsangi fifia matari sa paia. O whamunianga le nei Taeao. Mātou wifo I uluma le nei Taeao. Mātou whape atu lo mātou tua e pa ia lava oe. E siri siri ese lava oe. Matau tia oe. Ma malu e ma mana oe. E pule au oe I mea o malava. So I fua oe ma le vavau e o lava I le whaavavau. O oe lava o le atua e mali e mana oe me le leu malava. O le atua oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe pulpulu le mātango fie. Whaftai lau mea lofa lo fo o mātu mou o nei Taeao lo mātu atua. Whaftai o lo le alofa o le fo ua mamori matai tai ma iei le fo lau ngana tunu nei Taeao sing sengi. Wa e whapopo nea sa faudo lato se fua ma le mātu ne yola o mātu o riele ne yaso fua. Se furu ia yaso whipari o le mātou whalaunga ni fo I tau sanga. Mātou malanga o ni yaso whaulo mātou atua o mātou tu inati o awha mole mole tau te mai. E le whalaunga a whai nei, manu ia whai wale a whai ngai mole atunu o le amatanga o ni vai yaso o mātou iai. Steimi whona tu inatu leo nei a mātou whanau mo lātou wa awa onga. Mātou te bala aulo mātou atua. Le paolo lo walofa e leo leo ina ma malu ti ai. Nei a mātou whanau. Ia mai a whamanuia o sa ili le ponto ea la ia o ngā whamanuia ta mai whaiva. A li mta mai tai whai a ongolo o ngā whamaleo o ina nei a mātou whanau. Mātou te nofo lava ia tunu mamau. E le ma whai o na ngalo Samoa le tunu e pele le loto. Mātou te talo whamanuia I te tai o le tunu. Ia nei a mātou a inga ma nei a mātou te ngata umai le ngate Samoa. A o le alala fo I ma le pāpa awai. Iso se tafa o le nei kilope. Ma le tua le talo nei Taeao, so se tasi o tangiatu fia maula wha malolonga, o na ngase ngase mai o le tino lo whata o toli ei tonu a ingam, so se mahota ngase ngase le ngata I niu sere nei, so se tafura nei kilope. O mātou whata atu ma le whatu o tua, I le mana wha malolo ke riso pa iatu pa iane pa ifu e wha fu siolo lato malosi. Fo I lavo le inga I ante oe. Mo riele, tapo inga ma le tu I malu mulpanga na I mātou mātua, tu asen sino le tunu I malu mahota malawar nei yaso, ia whaafuisia pero lātu se fua laure le tino, se siri le nganga, e ala ilo whaatasi mai,
o mea umalang whana mātou whaia ni so whau e mailo mātou tua, mātou whaia lava ina i fo ili vi inga i ante. O e tamā whamuri mai, e le tautua Radio Samoa ni aso a toa o mātou wole, mātou wala au ne mea malava, e ala le sua whamanu malo Yesu ke riso, lo mātou ri mara mātou whaola. Amen e. Langa ya Yehova ole vi inga le tua langina la fai pesere ka de sia fa proptonga Yesu i Samoa le fi anga o pia tau tua mo de Samoa sfalima e vatolu a mo ina wata tonu ia le to lie ono. In this update, there's one big change still missing to attract overseas capital. Following adjustments to the Active Investor Plus visa, 2 new categories have been created and they're also removing the English language requirement. The growth category will require at least $5 million invested for a minimum of 3 years, while an investment of $10 million will be required for the balance category. Business NZ Chief Executive Catherine Rich says it's time the ban on foreign home buyers was also changed.
We can't invite people to bring their money, their families, their entrepreneurship and create jobs and then turn around and say, but you can't buy a house. The New Zealand government's concerns continue over the lack of information of the deal between the Cook Islands and China. Prime Minister Mark Brown's left for Beijing, where he's expected to sign a comprehensive strategic partnership. Foreign Minister Winston Peters says the time's now passed for the Cook Islands to uphold its consultation obligations with New Zealand. Speaking from a media stand-up yesterday, Prime Minister Chris Luxon says he's raised his concerns with Brown. We expect to have those conversations very openly between the two governments, and that's happening at an official level and also at a leader-to-leader level, but we expect transparency, and that hasn't happened yet. Tragedy in the small rural Waikato community of Nahinapuri, southwest of Hamilton, with 2 separate fatal car crashes. Emergency services were told of a single vehicle crash on O'Regan Road before 8 p.m. last night. 1 person died at the scene and a second was seriously injured. Earlier in the day, only around 6 kilometres away, another single vehicle collision on Karakamea Road, State Highway 39, left 1 person dead. Te Hui is now calling at Pukekohe Station. It connects the Waikato-Auckland passenger rail service to the Auckland Transport Network and allows for direct travel to the CBD. The train's no longer stopping at Papakura Station. That's news. In sport, Tian Welpton admits he was surprised to set the second fastest 100 metres by a New Zealander at the Sir Graham Douglas Invitational in Auckland. The 24-year-old's clocked 10.10, 200ths of a second, adrift of the national record set by Eddie Osei Nkitia in 2022. Welpton says he last ran the distance in June. Golfer Josh Geary has won the Men's Vic Open, overcoming strong wins at the 13th Beach Links course to finish at 13 under par overall. He began the final day with a 4-shot lead and maintained that advantage at the end despite carding a 6 over 78. Israel Adesanya is set to enter the UFC Hall of Fame via his 2019 bout against Kelvin Gastelum, which saw the New Zealander claim the interim middleweight championship. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale Malu o le Taeao, ona o le langolango malosi ale Eveni Carruthers Limited, i le Shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa mana malolo tātou ni whaalo i suke riso mo moro whaatalofa mo whaawhiloa i whaaturi mo le avatele lava mana whaaloalo sa mola tino pele, pa ia mana mamaro lau whaafunga ngara nei Taeao, malo le suifua maruia wha malo fo le atinu ia le whalau. Alangaina le marmalolo tātou tua I lona le leimo lona ngalofa o le nei wa tātou o ria le nea sa fau le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai patia le anga le lei sili se o le tātou tapa o sili le langi mo mori mo lo tu se fu ma mātou malosi le amatanga o le nei foi vai aso ma le nei sa fau o tātou sili whai e manua le o mala foi le vi inga ia te ia tau tailo tātou tua le follow o le nei aso ma tātou follow le lao lona alofa o tātou il nei aso ma fuo se fulu ia aso fe pari o tātou follow o le lua fe lua se fulu ma limo mai lo fa fonga por club malo le tire radio Samoa's for lima eva tolu amoni o falau tuli tu funga tatu talota for pena for Natasha ba elo intini on Facebook ma YouTube radio Samoa se rata si pantea ma le fiona pesta LJ lo sio ma to ordinate vai many to join noi se pa ile tu lai pa ile ta nei o falau Natasha malo si fo ma malo lo so nei ta ma lo la vale so fo manuel lo sunga ta vai fa per fo ile sunga ya Natasha ile nei ta fo fa talo fa tu pa ia ma walunga Samoa di ia le le watato tu vai matu au mai ile asonga fua pole amatanga fo ile nei vai aso talo falava malo ni and good morning. Langi mamala sunga la atavai fa talo fa tu le nei Taeao fo fa talo fo ile se ani o falau malo le so fo manuia tato feilo ai ile nei fo I Taeao sa mola tino pele malo lava le so fo manuia la fai mai e fa nunga le leo le tua le fo I ma ko pisa o atu yo to lawa mo to maota ile nei Taeao malo so fo manuia malo sa le ani o falau welcome back langa le sa to le filo ilas for really ya malo lava malanga manuia and congratulations. Yeah, be ile le faftai lava malo foi le ngalulue ila usunga le ao fa be foi fatu ya Natasha yo mala ato foi tato afa ngalwenga nei ile tato breakfast show ia fa be foi
ia tātou Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Malau. To tele apa ngal tata pakala me fa fo mai America Samoa ia ao e to se fo ia le tata to fe loa il nei fo Taeao fo ia lo fo le lisha me se lu tau mas fa mara se mo tata ni Taeao. Lui tau mo tātou le nei Taeao. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ia e wha malosi ma loto tele. Awa e te whewhe. Awa e te matau. Awa o le ali'i lawa tua. O lo ia te oe I mea uma e te alu I ai. Samoa, manuia lava singa o le nei aso. Samoa tule moia moila vai pesele whangatongo CCJS Youth Choir le tau tua mora wera Samoa sifalima e matolu a moa sifuru wa te aile tu lai ono na mai lua weekend manguia mai lua weekend na
anga leile li I tawai manuia mea uma ia hai fo ini fofonga fa le ainga le astona ia la sala ia ngai fo I le falsa Malo. Ia le Ai longa koe mo ka long weekend. Koe whakakat koe mai. Ai sao Toi moe mitsi fo ile mo se long weekend. Ka ko o fa I ai fo mo ngai kai mi se yo. O afka fa ele Easter ya Perila. Ia no wingala. Ya ka ko aku ngawai pe fa pe mo ngai. Sfruttasi mo tele July ona 9 minute. O taro musika so I fe filo I fa fe feel it no nei tai alfa malas au fo ile no su tu te manga wenga a matanga nei fo I yaso to kwata fitu o le taro pokalame areto o le ola mai pasta la fa kopo o tato areto le ola fo ile now but Malu o tai alfa le kanga mo tanto ile nei yaso for today in history taro ba mai por mena tupu leses for February o le taina ile fitu le tau nei fa po telephone ngal pro tani pa taro fitu ni sina taro pokalame mo le tula mata o le Malu o le tai au tato le po mata mai lunga ora nei tai au fo O le ulua I ripoti ilunga o le awala mo le silfia Malu le atunu utala fia a o la atunu Malu le atunu I tiute mangaluenga le nei asonga fua fa pe fo inisi o mai angaluenga mai le po ana po le ai se fa lave lave o lo o la pata I mai ai tato le alo o solonga le lei masaunga le mo mea uma ilunga tato awala ele o yaini fa lave lave po ni ta vale o fa le tonu o lo li poti mai fa mnatu masani tato polo kalame ina ia wista ia ta yala matula fono ilunga o le awala fai sauta talo, fai lau Malu o Taeao, manuia fe malanga inga ilunga o le awala, ina ua tula I mai le taimi lea ua se fululua minute, te ai le ono. Tasi limo I votu, amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le mai ngā mata I le tala o le taura nei fo Taeao ma le matangara nei fo aso o tātou iei tama ki makaurau au ki lani no whanga whaasalonga Radio Samoa se fuluivo I le Malu o le ea nei teimi o le Taeao. Winga o le tau le sola whaasona awa oa ni so taimi langi le foi. E le teimi po wai nai timu ni so vaenga au ki lani I le so lua se fulmane ono maulunga le bebela mo au ki lani ni aso se fulfitu lona ma walalo Taeao pe au nia pasa po ina awa oa langi le po timu ni so vaenga au ki lani tusa le bebela o le so ma Taeao lua se fulmane lona ma walunga le vaenga yon tuantu la awa oa fo langi le le so lulu fa si bebela fo la so lulu so fitu pasa lona awa oa langi le stofi ma la so reile awa oa la sto na langi le sa o fa mo monga o mai la mai tau ile nei foi taimi ole Taeao talo talo Radio Samoa wharonga ale Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu wha lua fitu. Oval se lau fitu wha lua fitu. Spuma whao tele tu lai ono penino tia whauvi o leo tala ina whawhi whianga rui sa bora nei Taeao. Le tunu anga I tuta makarwea o le Taeao whau. Whamu poina bau se maharo longa le leili whai unga bai aso maria whaiva o le nei fo I Taeao. Pese le mo. Te Samoa Malena singa wata wasoal wata mawosata wafai maile neiwa Amaro tamala tofa lefa moe sala vasia Lo watano ole la ole ona
se avenga peata pulu pulu le mafata. Hei! Malo, se fulval mala falo wa tele tula ono. Fa vi fianga le Taeao radio Samoa swalima eva tolu. Mo no ke ngo fomo ba fo pe ko fiengi sile yo re no ko nga file o minga maka le specific ko la sko. Ai sa o solo sa vai. Ai sa. O kama foi sa ai solo bo o molo ko fia maka li ka. Le umi. O ke le maka se specific wi ka sa ngo ba. Ole Paulo le ba ngo ngo fa fa mako ka fa ngo fo el mako kala pole kipo ko samo. Ya ba fo mo fio maka mako ba ka ya ke ale o fo se ko malaka maka. But at the end of the day, congratulations. To salo sa pole o pale mai fo yo le. Miss Pacific on native sanga. Nei au te loa la te lo was so ai ngai kau sanga ko lue. O le sola masamo le manumalo le Miss Pacific. Le lava mana ia mama tanga fie tawai peona e sau noa i oe man tua foi ia tau sala ia moe moana foi i tau sanga taluai ia lea lawa pale mai ia le Miss Samoa Litara Yeremia Ellen mātango fie le mai mua te tolu malu le atunu lango ina masila sila i lunga o penga tawhailangi ia me se foi lunga televise i lea wha moe i le weekend te tonu tele te mi sauni uni e to tele o tau sala le Pasifika ai mānai manu malo mātango fie categories uma i le vai le po le astonai i le foi fofuanga ma pale ai le Miss Samoa i le Miss Pacific Islands mo nei foi tau sanga i luma lua o lua manai e moni ala pe ona sauno fo tavai e moni lava fo ile nei taimi ile tele fo yo wa ke fai aku tavai ile ai fo ya se me umangi ile ai fo i fai ki o ka le au liu le fo o sole ai so ia ele ma fai pe liu ai fea ma fai i fea ele ma fai na suel fai unga ia te au ia wa tala fea unga le fo ile manu malo fo o le tamai tai po le tau sala fo i pe ona ia ile taimi le nei onga wa foi e sale ku o fam singoa wi nga wa yo e fai nga wa la fam singonga yo le ku foi le tilo ye o le manga ye yo tene le pe ha o la le taimi fo le o nga interviews wa a maka mai la vele la ko pre-interview le nga fai ngo maka pe e stand out nga ye la fa longo fo le mala tilo wa e sale le yo le sa o le halo le fai ka unga ma le la unga ile mta upu ale kai mila ku i mai lo fa masino city o ina so no lang of apia this girl is on fire so ongo sa mai tato ia vi ele tua manu malo tato Miss Samoa ile nei fo tawanga le tu sanga sa ole tawai o fai asima nga ia fo ile so onga leo o ile fa nga ia tato tau sala ile avai nga lava le fo ole Miss South Pacific Yeah, well, all wasn't so much of the result. I ole menga facing a kau ngingi vai olo fai ai si ole running ole pokalame ato very unprofessional. Ole winga la telefone le afa pe ole fainga le me ta tul Pasifika mai mo mai laulang. E pe ka die ma ye i me ka ko ye fainga fu le ola tala kile makambaka mo boy ile afo Miss Pacific te sanga mo vai. Afa pe ole fainga le fai ka sanga o sorry kire fa le ko ngoni. I mean MCs or the show, the way organize me ko ile ai mase professional way run ako mai por kala me ai me mai foi makambaka ka aki ki ko live flow le sa later vai pena ita un later sa le mai mo ai mese le mai mo mersi sila ole lalo langi atoa ele ngata la tangata Pasifika matatu ni Samoa ma we o lango ina le polo kalame ole lalo langi atoa mai si atu o lo mai mo mai ma fa apea
oh, is this the way po le ala lea le raninga e Pasifika mea uma. A mea nā sa e te tau lava o na ba ai to ai le komiti sa lato fa. Fo ina lea fo i fa moe. Ia wai Filiki ko ke fongi sa vai le feflenga pol te ole ono. Ai o lawa on mai o fia lo pe o ile ai la. Ma ngai o le wa vavenga sau. Ia o le a uma ka ko e vave fo ina uma. Ia malo le ma ko yo lotu. Ui, ai aluangi ke ale kasi. Oh, ia sili lo pe a tu ulo. Ia ona e kaunga malolo lem sau ni musapats. Mana ia te tau whainga kako Miss Tonga, Cook Islands, Miss American Samoa, o le makua se lau pasengi. So le, wa le kere foi categories nga maua lanto, ia whainonga foi lene. Yeah, but o le unga, yeah, congratulations, yeah, li Tara. Sao le tawai ma Natasha mo si fia malo tanu, tai tonu le wasi la fia, a lena man malo tu lai mai ele Miss Samoa, lena man malo mo lea Miss Pacific Islands 2025 on Miss Samoa. Yeah, first runner-up or Miss Tonga. Yeah, so I told him second runner-up, Miss American Samoa. Third runner-up, Miss Solomon Islands. Yeah, maletato atunu ulea fourth runner-up, ole Cook Islands. Fa malo fa tai tama fainga o ma mantua foi umi se taimi o sauni uni mata pena nei tau sala ia to tele na ia foi lea fa mo lea po. Ja, le leo te lona e na isi awards for ia mo te leo categories ia ile fia. Io e te vai alo ia main awards le ia I po le best talent po le tā leni manu malo ai Miss American Samoa fa pe foi best stage interview pe ona sauno atu fatua po sungal fa onga ia Natasha nei Taeao man malo ai ia lewo pale ile Miss Pacific Islands Miss Samoa o isi e tato fa ilonga special awards best traditional wear Miss Tonga best sarong of Miss Papua New Guinea ia fa pe foi People's Choice Award o lo ia Miss Tonga ia Miss Photogenic Miss Samoa Miss Personality Miss American Samoa ia matato fa ilonga bunbuli leo special awards National Tourism Award Manmaloi Miss American Samoa. Ja, mana ia ole ata tole na ole Miss Pacific building ile fa ngora vai so. So Ritara, you're Mia Allen. Congratulations. Well done. Ka ko kala me ia ko mai lo ko sala Samoa sipa. Yeah. Richard Parker to sala Samoa fa wa fa fa already Samoa no no se fulma lima. Me no chau chale chulai oro po kala me malo Taeao. Malo la basi fu Maria. Kia ora, good morning. Wa malo tie o fanua ole a whai le pola le awa o le wheloa inga le au manga ua tau limaina le tau poa te umailoa ia na te unga wha Samoa Pati mapo mailoa lau awa lea tui mali e toa Se Maya, se mai loa, le aunga whaapai, le tau sala Samoa, le aiuli, so I tua file mu, ta vale solo whatau pati, mau susu. Mawhai lava o na ngalo Samoa I le tele o a Solo wanga nu alo E le maua I atunu I fafo Le tau le alea e ata mai Le lima tau matau le a amatai Lo atunu alo o sila mai Yang malu wenga malo whawhetai Se maia Se mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli So I tua file mu Ta vale
vale solo fatau pati mau susu. Se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so e tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e se e mai loa le aunga whaapae me tau sala Samoa le aiuli so e tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu. Kia ora North Shore, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of March 2025, you no longer need bin tags in North Shore. Simply roll your bin to the curbside by 7 a.m. on your Auckland Council bin day. Search bin tags to find out more. All together, Auckland. A whaialo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Jana whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaataunga i au ki lani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. So nosi fulma leiva, minu tolo tōre tālo le tūlai fitu le whaafonga le pokalame manu le Taeao Radio Samoa sifuni mai whatola moa wina jia jia whanalonga le eveni whatalo whalpulenga ma le whengaluenga le eveni mori o tu whaiva le matanga le neiva yaso o tātou. Iei whatalo whaipaanga le tālo pokalame lunga le Facebook, ma le YouTube Radio Samoa. Na sunga ia mareko tau ili whaafonga mai ne yafu mo tele salafai. Oh, beautiful sabai. Salafai aulilei. Good morning Mareko, Mark, Malonsi from Malu nei Taeao for for mind dar pokalame. Sunga Paloma Semau, Paloma Malova Taile sa ferka ko fisimotion tu ya mona. Le mananga sa mo le amtanga nei vai yaso nei masino. Nei vaso mo pai. Le ko fo oi Oregon. For there oi Portland. Pe ko ile leia markai mi o Super Bowl. Dua filos malima. So it's Super Bowl Sunday mo tanto America, Philadelphia Eagles. Na pingi mar Kansas City Chiefs. Ya le
poloma ole alka ko au ngai kapua tala noi na banga ia mo tatou New Zealand ai swing of forward malo le fa lo mai mo banga visa pe ia o te lo target banga la million ia si o mai se sa mangi si kupe ia mo ka ko New Zealand sa o later vai le sa fa atasi la fionga al palemia ya Chris Laxon ia fa pe foi le finance minister ya Nicola Willis immigration minister Eric Stanford fa pe foi nisi foi o sui o le palemene I lea fuanga le sa ia saunoanga po lato announcement e winga pe ona e saunoa tavaili nei Taeao o le ai swinga se tasi foi o visa categories e whaingoina Active Investor Plus. O lea fo I visa, o loo whaiai le whaamoe po ni swinga tā ua e lua lava, ina ia whaamalosia tangata mau oa po e milionea. Mai atunu I fafo, ina ia mawhai ona lato o mai I totono New Zealand pe a mai a lato tupe ina ia invest I pisinisi New Zealand o le tāua la le nā o swinga ia la e lua lo whailua mai taimi le nei o le requirement o le minimum investment po le numera o e tatauna o sia 5 miliona tala minimum I se taimi lea o le tolu tausanga swinga mo le nā lona lua e eile fuafuanga o le ina ia a new balance category o lo whailua mai whaapea ina ia le requirement minimum spend se 10 miliona tala over I le 5,000 nei swinga la na tawai mana Sasha o lo whailua mai ele palemene e whaataunuina la I le aso mo a perila mana ia swinga a wafoi le anga I luma ma le numa nai o le tamau ainga New Zealand So a whapela e 5 miliona lea o le a tutongina le tangata o le a pala yolo no winga o la taula I o la vaenga I o le ngā lulu e fo I le invest I local businesses kusa o la taula na direct lava local businesses a o le vaenga la lea e se 10 miliona o vatu fo I ma le 5,000 e se sawa I fo I ona wha wau le vaenga le na I o la taula ngai a o fia I lava so se vaenga e se including fo I la local business onga those are for the mixed investments and so it's a sawala onga pe amale 5,000 ba wala me ke le fia I tawai ma ni wa falau I le fai unga le wai o le aveseina o le vaenga le o le English language requirements kusa le vaenga le o so se visa lava so se tangata lava ya ngai mai e fia fainga luenga I nei New Zealand e yai lava le criteria le e ka kaunga pasika nga ka uma e ke ala yo ke le fia ai langa fo ila o le ala wa avenga o ia vaenga ai fa fe si vaenga o la fo I fia nga lulu talking about the growth o le atunu economic growth o tangata ye fia malanga mai o le ko akele yo tangata o lai fainga luenga le lei e fia nga I mai fo ila e fainga luenga fe so ani I le economy o le atunu a wa ke fa ko le si tule ala nga si o ki fa ya onga I totonu New Zealand nei ona o le kamai requirements lava le ingilisi pelas ka ko ingilisi ya so ia pas pa nga me lo ke fa ko le fe ali Laxon a failo wa fai fa pe ma nga yala a tala lo la vaenga le mo isi fo yo tangata e fia fainga luenga easy trades SA to sono New Zealand Mola lo swinga ia la titulantu a no falama tasha mola to le for a success la ko applicants la growth category faida no foi tono New Zealand no sutasia so le to sang mola to le success la to applicant balance category and fainga lao salama 5 ia aso le to sang o ia inga mana le o swinga fowia le ala vanga le taru titilo I vanga o 5 miliona 10 miliona ngai lunga ia o ke le lope ingi so ka ko sa mo fengo mai ko le vanga pa do winga fam talanga e ta ke la to ia la 1 miliona ia mo ke o isia ko o mai investor la ko pe ko New Zealand e work pele ai e o sil ke la ngale la ye wale la ka kilo ia pe ingi miliona mai invest la ko pe ko New Zealand pele ai wa ale o mai ia la winga la mai mo ka me face winga ia ka ko fuala ia nga o ka vaenga foi o sainga wa mo ki ngwa foi ala mo mai kongu I sainga le vaenga le saulo la kama foi ngale no English fa fe la nga fe mala fa su foi le la
Ia wa lela wa ve esele vaenga le fa fela o nga le lefe so ta inga. Ia paperworks, ia o nga luenga meta communications. Ia ke wa ia le ko ile make sense ai lo ma fa senga ia ku pe e fe kalia laksen ma fai Tonu lai vai a laksen le tupe ale o ai inga ia e tau mo le anga i luma. A ta ua lola tatu angangana mo le communication o le ta ua le na a faila o lo o sila to a lava i le pale mia ia Chris Larson i le tupe. Po o le fesili na pe ona e ta o nei Taeao na tavai i oe o le fesili tonu le na pe ala a fai o le a work le a fuafuanga nei suinga le a mata le a so momo a perila. Ia, se tatou vai ai. Mole sirifiola tunu tau saka mana vai faile fatunga ina o company ba le langi ato po ai le la to service ko le lo mo po a categories e fuanga ai but good news mole in New Zealand le po ye le mala kulanga i pe fuanga kilo company la langi a. Yo tavai o le o numero tolu. Le tatou vaalele Air New Zealand i o ile lalolangi ona o le tūlanga fo ilale the best third of the best in the world longa winga makua i mea yaka ko telo tūlanga e peila fo i ona silafia ia wai e vai kaimi e masangi onga le whatau nuina whainga malanga mana tua la saonga le mu safety first mo tangata uma o leisi vaenga ia le lei ma comfort o lei makua i le lei ato o tua vaenga uma lava e mawhai ia ona tausia ai ia nai tangata i tutonu malunga o le vaalele ia au whea ngai mawhainga malanga i le taimilale nei so e ko akele lava la ia la tau ia olo ia i le full service airlines for 2025 ia e mua mai ala le Korean Air ia soa i o e Malekwata ia a o lela lo na tolo mai e tatou le tatou company le New Zealand which is something really good e mo ia kaung kapasese ia ai o lai kaunga ka ai worth le kaunga ka ia o leisi tuna tawa fo yon sanga i e tatou o services o lo provide lungo le va ai taime malanga ai po le lei ona va ai tangata ia mai se fo i wai e tangata o atu ele atu o tole malosi e ia no fuanga e mo mia fa pitoa mo na isi fo i o tangata so tulanga umanga lenga mako ilo inga ia va alele umanga e sa vai ni o folau ia le la o lo ia tatou company va alele na e la va vai na o foi tau fo le a compare to New Zealand la kia ngale 5 miliona la na population anga ia kungu kikele ia ko lea Qatar Singapore Emirates Japangi Qantas kungu uma so le pakele ali ole mana yo service ala in New Zealand le hingi mana ya no fai le Panga le kaung ka pa se le ni Samoa. Ole tūlanga le na mo le sila fia le malo le atunu. Tere tonu o na o se vaenga o lo survey i lea foi fufuanga ma le vaai o le vaenga lea le na whaia fufuanga lea mo le airline of the year. Lea lai tūla i mai e Korea mua kwata lona lua e New Zealand lona tolu. Longa winga la mo le anga i luma. O lo iai foi it's important e mo le feedback. Be o tūlanga na to tele malona tunu o le tūlanga lea o pasese ai fo i isi fuafuanga lunga le vaalele e te sila fia o lo iai lava lea vanoa i lunga lo penga tapairangi ale e New Zealand e mawhai ana watu le feedback which is important e account i totonu lava o meo surveys ma mea whapea mo le anga i luma o le company vaalele so se full maleiva miro tolo talo le tula e fitul po kalame malo le tai already somewhat for mai tolo mo le se tanto le potilo la wala la so ai ona watu lo le malo le tai fa nga reto le ola mai a pasta la fa le copo pe mai fa fianga mai fa na Jerome Gray Tala tu sia o tu fa solo o tu sia le li poto ro party Stevenson tele mea taua olo o Samoa o vai lima sana fa to ila olo to o tu il tu sivi malata elenga il loto samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa musili Samoa oi musili Samoa wala wilo mai le lalolangi ole Samoa fietau sami fato aturo ilunga feo safari o soloa i tua fale tamai ole au fai manai popo e fali
ana tau singa pata ile alila fole falanga I oi usili Samoa oi usili Samoa Sony ai ole silio na me uma ole Samoa e lo tolofa usili Samoa oi usili Samoa Samoa, kasilima i waku amo. Le poti lata mai lunga ole awala mole sila fial malo le atunu ule nei taimi ole Taeao. Lo fai lo mai le Auckland Transport waka kotahi traffic is moderate lunga winga lo feo lolo le pisi lunga tato awala le nei taimi ole Taeao. State Highway 1 ile pisi masani lea le vao Drury se ia pa ia manuira ia se vainga East Tamaki Highbrook Otahuhu Pamua Mount Wellington le maangai le tato taulanga o lo saunga le mu mea uma. State Highway 16 ia o lo fai loa mai ile vale au Point Chevalier ma le turn off atato Newton Road o lo whailoa mai o lo mamafa le traffic ile nā vaenga o le awala o isi vaenga uma o lo o so longa le lei masaunga le mu lunga tato awala le nei taimi o le Taeao manuia lava whemalanga inga le amatanga le nei vai aso ina ua tūlai mai le taimi lea ua toe se 15 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Ele amatanga o le nei vai aso o te whawhiloa e te whoi tātua tunu mai le tātou polkalame masani o le areto le ola ia ele nei whai aso alo lava le soifua manuia. O le tusi mua le no wha inga tupu o lana mta upasifuru fitu whai upasifuru o no whapea o na alu atu lea o tā vita ma nofo atu I luma o Iova. O na whai atu lea o tā vita Iova le tua o ai ea unei o ai fo'i lo'u a inga ina ua e whao o mai I a Taeao I le nei aso. A le upta ua mo o I le aso le nei I whapea ia e manatu natu I lona angalelei. O e manatu natu I le angalelei o le tua I lo wolanga ma lo a inga. E le ngata I le malosi ma le ola o na foa I a te oe ia e whapena fo I mea olo o whamanuia tua I le tua I a te oe I aso teitas. Mai le ai o se mea I le whamanuia o le tua ua e maua mea. Ia pesa e mativa
sa ele tango lima ia ole nei taimi ua maua mea i ulima o e mafau loto i mea na ia mata ua ia te oe mea ua foa ia le tua ma le taita inga le tua a whai e te le o amana ia le vaenga le na olona winga e o ina e manatu i fo o meanga ua e maua ma le malosi ma le atamai mea lava na ua e manui ai o meanga maua i lau malosi tai pei o ka malo fo i lea le tupu i longa le au papelo nia tu spa ia e ingoa ia ne pukanesa pe mai tala tu spa ia na whaaya ina le tua ma wha malu e le tua wha tamau a inga ina le tua i lona vai tau a le mea le tupu whai ua le acknowledge pe ava i le tua i le malosi ma le mamalu ma le oa ai whai mai ua mita o ia mai ua savali lungo na whale ma wha peifo pe le o papelo nia ele nei na o whaia i lo malosi mita i longa malosi ia le unga na wha maua laloina e le tua ai e vaila ia tāvita o tāvita i le taimi i longa o tāvita ma le mamalu o tāvita lenga mawhauwhaua i e whai se whale mo Iova au le alana whetalai e Iova ia i le ainga o tāvita ma si tia lona ainga le te vai i tala tāvita ina ua whamanuia le tua ia te ia ma tau atu e le tua le lumana i lona aina ma lona tali i leo Solomona whai mai o na alu leo tāvita ua nofo i luma o Iova. Le whalonga i upo tangata i loa ngā awa i le tua ona o whamanuianga ua whaia e le tua i lona o langa ma lona ainga. Mai mai lo le tala tāvita. O ai iau nei, o ai fo i lo ainga, ina ua e whao o mai i a te au i le nei aso. Mai e ka ua ki le mele nei. E whatamau ainga e le tua, whamamalu e le tua, anga i loa e tāvita wha maua lalo. Ki lo le mele o le tau whaasei. O le kau whaasei o le mele o le mamalu ma le whaaeaina. A e le iloa le source. Po le pongai o le mamalu ma le whaaeaina pea o ngā sikia o i se mea. A e le iloa o ngā e whawhitai i le tua i le mele ngā. Ki lo le mea o ia te oe. O le vāweia o ngā koe se le melea o le whaaeainga ma le whaamanuianga mai le tua. So o le upula mo o le aso le nei. Whai mai le matua, mana tu natu i lona anga le lei. A whai whaamanuia o le tua, mana tu natu lo loto, ma i loa o na whawhitai i le tua. Le tua, whawhitai la mau mea mātou te maua, whaonga ana mai e whaonga ina o mātou o langa, mea lofa o e whaai, ia o whaamanuianga o mafua mai i te oe. Ia fo ia tupea le vi inga ma le whawhitai ia te oe. On olo suafa Yesu. Amen.
pese malava pese le hallelujah worship team fa mai il proclame areto le ola mai pastor la fa le copa la matanga ni vaso tato ye to lima il fito la se full of February ora mera tupu ne yaso i tau sanga wa mai. So sanga te si vei valua ia o le aso na whapenau na mōli ai fo i se tasi lawi loa le taalonga o le whaipele le sunga ia Mike Tyson o na onisi fo i o mōlianga sa iai i le nā fo i vai taimi le tau sanga te si iwa wha o le lona wha i le nā o na manu malo se tasi o ata ti whanga matango fie in the name of the Father i te tonu o le atunu o le nei o Berlin. So wha tau sanga o manu malo pia le ata le nā tau sanga lua fe lua sfulu tolu se fulu ai le nā tau sanga talu o na whea ngai pia New South Wales i Ausitalia mani whaalawe lawe fo ia o afi e mu pia ma mu pia i tau sanga taitasi. So tolu se fulu bushfires na mawhai o na tineia i na ua palasi se ti munga te tele i le vai taimi le nei ma le tau sanga le nei to tonu o New South Wales i Australia ma o le mai ai la o le nā afi ia e fase fulu ma leono miliona eka sa whaaleanga ina tasi biliona le a whae o mea ola ia ma manu fo i sa whapenau na whao matia tolu se fulu wha le a whae o i lato na malili wai i nā afi wha solo solo. So le vaenga le nā i niso mea na supu le nei aso i tau sanga wa mawai. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Jana fana Aotearoa, ua tatalaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulawi loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I laungangana.
Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa I maangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Faletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. E te mana o maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga, toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. Hey, hey! In this update, the Immigration Minister says conversations are underway on how to encourage more investors to the country. The government's relaxing the Active Investor Plus visa to make it easier for wealthy migrants to invest. 2 new investment categories have been created and the English language requirement's been scrapped. But Erica Stanford says not being able to buy a house is still a barrier for investors. I've been talking to the potential investors out there. They're here, they're renting. You know, they don't love it, but they're still here. So yes, it's a nice to have and we will continue those conversations, but there are other things that are more important. There's still very little information around what the proposed deal between the Cook Islands and China entails. Prime Minister Mark Brown's in Beijing, where he's expected to sign a comprehensive strategic partnership. Foreign Minister Winston Peters says the Cook Islands failed to consult New Zealand despite a months-long request. Speaking from a media stand-up yesterday, Prime Minister Chris Luxon says under our free association agreement, he expects open conversations with the island nation. That constitutional arrangement of being in free association with New Zealand gives Cook Islanders tremendous benefits as New Zealanders, as part of the New Zealand family. The Privacy Commissioner has been asked to investigate Health New Zealand job cuts over fears patient data will be at risk. In December, the agency announced its plans to slash half its data and digital team, resulting in the loss of more than 1,000 jobs. The PSA warns the cuts put the security of patient records at risk. New Zealand businesses are among those excited for today's Super Bowl. More than 120 million people are expected to watch the Kansas City Chiefs take on the Philadelphia Eagles at 12:30 p.m. New Zealand time. Many will also be tuning in for multi-Grammy award-winning rapper Kendrick Lamar, who will be performing at halftime. Owner of Auckland sports bar Shapiro's, Otis Shapiro, says it's always one of the biggest days of the year. That's news. In sport, 2 footballs FA Cup. Huge moment now for Plymouth Argyle. And in from Ryan Harding. It could be one of the greatest moments in the modern history of the FA Cup if they can hold on to it. And that's how the match ended. Liverpool's been ousted from the knockout competition in the 4th round, beaten 1-0 by Plymouth Argyle, who scored via that 53rd minute penalty. And to Edinburgh on Sky Sport. James Dolman blows the whistle and Ireland have come here to Murrayfield. They've beaten Scotland for an 11th successive time and they've managed to escape as well with a try bonus point. Ireland have moved to the top of the Six Nations rugby table on 10 points with 2 wins from as many matches after beating Scotland 32-18. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Feololo le pisi o tātou lunga le awala le taimile nei o nera road o lo mai tawatu le taimile nei o le na ua whai lava fo isi pisi pea ma le valu minute ia e ma whai e fo i na tāpena mō le whai ngā malanga. Very Seymour Drive on State Highway lua se fulu a mai tawatu fo i o le na fo i ua pisi tātou city bound o lo o ua feololo lava fo i maanga i ane ina ma mawha i le taimile nei southbound o lo mai tawatu wha pena fo i ia ona feololo le taimile
taimi le nei manga ia su lava foi ina mamafa Westney Road luas fulu a lava foi o lo tuma pe foi ona fai lava foi sipisi i le taimi le nei Goodwood Heights and State Highway 1 faisi mamafa o tato lo iai foi nai poloka Southbound Lane o lo mai tawa tu foi le taimi le nei le na lava lo faisi na feololo nai poloka na wa iai ia mai se lava le latati ia tato interchange Twin Coast Discovery on State Highway 1 o lo mai tawa to lo yes fa lava tau ta vale i le taimi le nei so av ta vale le o lo mai tawa to o le northbound lane to le na o lo tapunia la mo le taimi le nei southbound o lo fa pe na on sala mo tato fai malanga ia lapta ia foi av ta vale ina ia fa nga ni si o awala foi awa foi le fa awawina o lau fai nga malanga i le nei taimi o le Taeao Malu le Taeao Radio Samoa 5 minute te ai le tulai fitu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Alo se whamaria le tino le nei taima le Taeao le vainga lata mai le nei i le tala o le tau tātua amata mai Samoa whatala whatuai pānga o malapa le maru o le Taeao so se vainga la tino pere Samoa malo o lapa sui fua manuia lo o vamai ato lo o mana mai le langi le leo le tau i Samoa le nei Taeao o te alfitu i Samoa. Los fumba le tolo la ile vevela nei vainga le Taeao winga le tau le tino la fasaron langi le lei e nei vainga Samoa pa o timu le nei yaso. Tolu se fumba le tasi al maununga o le vevela le e Samoa le nei yaso ngafua lua se fulma le ono ilona maulalo nei minuta la tatu tala nofo i Samoa le whionga ngan mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai yo na mo foi le atuanga le tau i Samoa ile amatanga nei yaso tatu yai ile tulanga ile tau New Zealand nei Pata lo foi paanga le tara pakalami so se paanga le motu i saute maro la se fu manuia wana ka la fasono pa utimo ni so taimi lo se fu no mo ngana bebela Westport a wa foi pa utimo lang le ni so taimi lo se fu no mo ngana mafan fana Queenstown a wa lang le le so a fasono foi na a wa le tau i telo vaanga Nelson i le telo vaanga Dunedin a la fasono pa utimo ni so taimi a wa foi se fu malu le malu le ea ia male ai funga la aule ai krisa kara stete malo se fu manu ia fasoro na awa le tau pa unai wanga mo tau le so a lo se fu malu le mafana fa mawina mo le amatanga le niva so tatu ia le motu matu pi to la motu matu kai taia lo se mo ono mo le bella le fasolo ina pa utimo e mafatimunga e niso taimi le lau mo Wellington fa talofa i panga o malapa malu le Taeao so sanga le lau mo Malo se fo maruia la fasono pa una wanga ni so taimi langi de lei ila wa uli male fia na nei yangi mari masavidi mai saute loas futasi mo runga mafan fana le air Wellington e le so telo isi nga tauranga fasolo na awa lang de lei le so taupo la fasolo na awa pa timu e ni so taimi o rotorua malo se fo maruia awa pa timu e le so Fasolon lang de lei tau para umulang de lei Palmerston North lang de lei New Plymouth fasolon lang de lei for tau Napier Masterton la fasolon pa utimo e ni so taimi lang de lei Levin Jeroboam Hastings la lang de lei for Gisborne lang de lei Kirikiri ro Hamilton malo se fo mario nei Taeao awa lang de lei tau mo tau los fitu fa si vela le abo to le so Hamilton los fitu lona mo lunga ile tulanga ile tau i Aukilani tama kima kaurau los furwa ile ma lu le ele nei vanga le Taeao tu mo winga lang le le tau le so los fu marono mo lunga pe velo le e mo tato i Aukilani le yaso se fu mal fitu lona mo lalo Taeao la fa so foi na awa lang le tu se le velo nei ma Taeao fa so no fa si velo na so lulu lang le foi la Stofias Freile astronai sa so for na vai solo mana ya to fa mo mana na vai tau nei taimi o le Taeao le tunu ala papa au ni so vai o kelope Mana tomo ile tau mo tau ile nei so forward tau aulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tala. Ai inga whapitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu.
Ipo tele July 5 malo fa tele tino malo fa fonga malo mai mo mai fo ile proclame malo le tai har radio samos for lima vitolo mo ile ni fo yes fo ta to Savalia Super Bowl Sunday mo ta to America Super Bowl Monday mo ta to New Zealand nei mal nei tu lang hilo ka ko ye so ka fe boy amaro wala nga basang ya fo lan to fu nga ile pe over Marcela wo ngos fu midionga ka ka fa nga makar ka longa ilo lang ya ko sor ko fe li ia o kai mi fo fa vi fianga ia ka longa mo ka kia ka fe ora ka fo advertisement ora ka advertisement ka mo ia Mangai. Mawa se ticket wan wali tavai Natasha. Sawa. Ya le leita to mai America, ya le leika po le ka ko po ngala mano. So we are Lua Philadelphia. Eagles. Fa pena fo ia Kansas City Chiefs. Ya si fila mala ko le la pingi so. Ya le ala ka ko fakar kali po la mano wala ngos fulu ala oli tata ulela ale afia mai po la langi a toile ia le lei o swingo le o langa o tatu ye ke le o me o mo sui ya ko al ka bilingo lo langi o tatu ye wa amato na ngalo ye tatu le men amata mai tatu samo ya pela me fo le o le afia fi o marwi fo o no fo la no la inga o pepese le lotu fa tai ile tu kala ngo aku le makua ka mai ki vai o ko fa lo fa le nei uska ile le ia mo ko anga ile o sia ko mo nga me ngi ke ya wa bingo ya pa o ya maka ngela ka mai ki ma o bi ya esa ruangele la ko device maka ile isi va nga ia o le fu ka mi ma ko ye se fa ye me ko ai nga para ka ko fo ia ile le monuia o tono ai nga ma me ne fa na ia o kai mi ka ua o tai mi ta ua ia o le fai o te talo ma tal no nei matua nei whanau o kere fo swinga o a fia ngai kupulang kalvo ngi veka ia matua tele lava tavai io pe lava fo io na mai tawa tu ia ele ngata fo ila tupulang talavo wa maka mai ala ugi ia boi ka io ngo ka usanga tavai o io ke fai ako le alo le omi lunga ke le fo ia uiva ko vai ku e wangi o lima au la iki ia o le tulang fo ile ona o le time le nei le tele le afianga o le tu tau teknolosi le o iai e ai tu le lei e ai fo itu e makuale le lei ai lava la be ia lava la ona mai tawa tu le ngai mai le artificial intelligence pole AI le vai kam o ka tavai fa pe ale lalo langi matangata uma o le sa onga lava le pe tai o le makwa kela fa ku vevesi sia li le AI awa fo ila ale le lei ona control ina le tangata e fa onga ina le AI ia o le afu wa control mai le AI lo tato ma fau au tato lava ia pe na esa no e sele manga ia foi ka ko e fo ala la me ia sola ai le me kupu i la inga ko fo la vai tal no nga tono la inga au ka mingi nga misa la inga nga le yo ka ba ku ngalunga Facebook la le nga o kas fa le tono ai pe hol na le ma na ia ko fo ia sola o ma vai le tala no ana i matua ia manai fa na so ala pule o fo ai tono fa nga no o pule nga no tasi ala la fanga e fo la vai tono no ula tau ia ma inga tulanga fa pena au ia ka mingi o ka wa loa uma me la kupula nga la le ia wala ngo foku no Facebook tu foi dunga ya wa ole tulanga na male ta vilinga lo langi o tatu ele ne vai time awone ngalo ole manuia tono ai ngala to back to the basics be na tanto so for mele tum tanto wala mai samo Malu fo le fiafi no fo le lalo matua mana fa now bese le loko fa tai ile tua ia mkarkala go ole ku wala ngamal fa vai o me mana ya me se fo ile o tato Savalia le lona lua masina o tau sanga fo le lua o lo lema this is a good time for a reset ta vai Natasha mo tato u malava lo ta u tato uputa u ia pe ole communication male tala noa ole ainga pe o ta fo sunga le o ia me se fo il fa tu nei Taeao ole ta na going back to basics the roots me tato masani mai le la ititi o me fa temi le nei o le tau mawhainga mātua mawhanau i le tala noa lea mole anga i luma a le tele a teimi ia o whaunga ina e eili tūlele i eifo ele tūleanga o tātou devices ia ma lunga o penga tawhairangi lunga le Facebook ma le YouTube channel ma mewa pena i ei mea ngā ai mawhaila o na tala noa whaatasi le ahinga
Tamā, Tina, ma Tamaiti, whapena fo ia totonu fo e kalesia, ma so se whapututonga lava e ma whai ona tala noa, ma communicate mea fufuanga, a wā fo i le ngā iluma o le nei lava lang. Tawai lo sunga tawai, kemi ke le ngai mai le chat GPT, wa le si vai nga le AI le o wakele le kemi ngai, o le afianga la, o ngai wha moe la le ngā lue mai le AI le na, po le vaenga le na chat ia tātou a wha peala wa whai aku ngela kala ia ka o mai a pe whawhiwhenga o whaua le mea le whaaleanga i a pe ta o mai whawhenga o hangi me mwhainga o whausia i se pomu e ma whai uma le vaenga le o ngā generate mai whamtalanga o le leanga la le na a ma whai po a uma mea tātou te feeding atu ai e kali mai ale inga le computer le ia tātou ia o le leanga la le na o e ma whai unka ka ia ale o tupulanga ta ia ta mai ti whape o i sa o la le la o le whai ai o le tūlanga le nao iai e awai ina tele le whaale tonu mō tātou ai le leia o ngā tau whiofi tātou fo i mātua tanga i le lei po o awa enga lai omi angela o ngingi i po omi sa o mea o ngā whao ngā tatau le kise o kale kele o ngā mea au ke wha kele o kaule ai loka kalu e sa oi o ta vai ka mai ki e whai koe whai mali tatalo ue wha mai e kau mawhau ai le whale tonu Ja, le lei so nei banga na toi to mana tu e tanto o wale manuia mo ainga mo le mana ia masa nei fanau le lei bes ka ko ki manga ia o le Taeao o ka le mo fun kai mi ai fa kasi ainga o alu ka ka ia so le me yo la linki amata tundu ade ai Taeao mana ia tato polisi ta vai mana tasha fa to na ia nafi tele le tau mafa mana ia tato polisi ja de dei fa les ka ko polisi so o ta longa o te loi fo i mo mai super pil fai on ma on vai aso le nei la tala noel po kala me pe ka la ka fai on vai aso ai mo nge ia Super Bowl ia la ka ko fa ka ko ma America ia ka po ile la mak ma ja seki tara no ngal back to basics ia ba ngane ngau la me kai on manga Aia. Uso ko korkia pula. Iya. Ya langa. Aia lo. Ko sa vai ai fa ya. Ai ko sa. Ala, bijut paka, manga.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, a woman was awarded the highest honor an American civilian can receive, called the Medal of Freedom. This was amazing, especially since she wasn't even an American. In fact, she was from the city of Manila in the Philippines. Her name was Mrs. Josefina Guerrero, but later she became known as Joey. Joey was a young, pretty, outgoing lady who was well known in her home city of Manila. Her husband was a wealthy medical student, so everything seemed to be going her way. Then World War II started. Joey and her friends offered to help the U.S. prisoners of war by bringing them food, clothing, medicine, and messages. Later, Joey even offered to serve as a spy. In fact, she became the best spy the Americans ever had. On her first mission, she explored and drew maps of enemy camps and forts. Her only weapons were paper and pencil, which she used to record everything she saw behind enemy lines. One of Joey's almost impossible missions took her on foot through 56 miles of enemy territory, including minefields and enemy camps. It was this kind of bravery and skill on her many missions that earned her great respect from the American soldiers, who gave her the affectionate nickname Joey. What's so amazing is during those 3 years of her very successful career as a spy, and all of her dangerous missions behind enemy lines, Joey was never caught or even searched one time. But there was a reason why she was able to achieve such a remarkable record and success as a wartime spy who saved many American lives. You see, Joey actually had a weakness that she used to win the war, and that was her secret weapon. She had leprosy. Did you know that you also have a secret weapon? It might even be what you think is a weakness. But God can help you find the way to use it to your advantage, for your success in life, by helping others. So why not ask Him to take control of your life, so He can start leading you into the successful, satisfying life He has planned for you? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei. Pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio lis fululima i vatolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. O se fulu malua minuto la wacha nele to live fit to ani o falau matasha fatas mai le fionga le alo le fionga mana. Ya tato fasa lo tu sa mai foi sa mo mantana no ngala mantana te vai so. Fasa lo fatu ila wa fionga ngal mana vi ile ali ile tato feilo ile amatanga fo ile nei vai aso malo lava se fo manuia malo lava le fo lau. Ya malo bu se fo e te o tu sa no niu. Ape ai wa o mo se nu o te fa no fo. Ko kalanga lo fai. Pi ia le ali i le ona ngale lei ia le watato feilo ai manuia malawa fionga ia te langona lo fia ma lo e malosi ya o le tulanga fia fu na le ko fa mo tu lo si ponga le so ia le ali a lo ti te o do usana e pe ko so na tabai morning sir so for manuia ta tonu sa mo foi se weekend so longa le lo fionga mas foi i malai ngali yo okay, ole emo ia la maka pe ala por Taeao. Sal no ele nei Taeao la fionga mana. E salu lava fo yo na mango to le va ale atunu o savai mani wa fo lau I na se tato watunu. O lo fanga solo lava fo I feu tana ina. Ai pela le taimile nei o le mai ta watu ina ia la fanga fo ia na afia o le na ua sa ilif so soania tu fo I le malo tele o sai na fin falo tele mai la fionga le vainga. Yeah, ole tanga na le wa ba ya tu o ia sa ina so ni ko ia no ma pio anga ia ni tu malo sa pata ya pio nga tam. Ile official malo sai. Ole la te ma wa pe ia le la tu pena na ma wa ko ia di mas pu wa pe.
so ni po ani si bang o tau pena ia ia fianga ia me se atu la ngo le te le fianga le te pa mo te no nga sam yo fianga ia ono la ia le tapu ia ta ki lo ma fo yo ni se a inga ka lango ia tu lango ko itu pe maua ma le tu singo le tino I ta ma po le I pinga po I voi de alo ia ma nga te ka ia ono vinga la umo si ia tonu o mo wasi na se le ni tau so ni ki ta pe na nga le to te pa na ai al tan na le ma o mai o le sa idia tu o mano sai ia ta to malava a o lo tu lango ko ni ma ki nga pa ini afianga so I fuanga le leia so ia sa ini so ni la ia le ma o mai o le wa tali mai official mano sai na tatu mo tulu I le ko isa ba Malo whaftai lawa fo ile atunu o saina mo na fo I fufuanga ai malo lawa whaftai lawa fionga ngana mana o tato mta upulona lua o lo sao noa le pale mia tato atunu pele Samoa o lo tu maule pule ngā malo I le pāti wha upu whai o le fast pe mwhaina e sao noa wha lau te leina lea fo I ta upu o le fina ngana o le te tae o le atunu o le tamai te I pale mia whiro ingam tu stala I le so tofinen te le o le sa pesidia ia o le tūlanga ko I le ai le o le fa mai le mau a lisi ba e ngore pāti pa au whai lea o la taula o ia le numela pulisia o le rang pa whai wa o le o ia le suinga o la tu te tai mai si tu pinga o le o whate te ere te ono e o fia te mai te I whare mia I le pa ai unga le pa koe tui o koe pule ia la ho ta mau le te mai te whare mia ia o la taula whiwhiria mai a me se ia le palmia ele vai no foi o fato tu ile tu sa mo botas o mo foi lá na lá malo ia tu langa na palmia le la tau a ver mau na te mai te palmia foi na malo o fato tu ile tu sa mo ta sila tu eui ile tu langa ne vai con a fa ile lo tu fa no party fa fai o pe o I le vai na le o fisi mai o lo fa pena na e ma po te bi awa o le kapeneta o he mal palmia to skubliba dos furu foi pule ye o ile tu ale patu tu ile tu sa mo utas ya le sai fero inga ma te tai pa perte te fono parti matusta de wa mai le fina ngalo la udi to lus furu iba le foi te wai marisi to ibo foi pule le to no kapeneta e to no lus furu le o la tu ia ona alu se ado te ono le ua fa mutai da tu e be musui o le vai fa fai so wala la ia le tilo ia ma fisi le pena tino o fere ta o tonu ia le malo si anga le pulenga le malo le te mili nei le lo te ia le pa bia ma minsta o mo ka peleta ia ole atatu walu ia wa le fu wangi na mai le si te mo foi ngari tu ngai e ave fa sinonga le ta o nei o mai se fa winga ma fa msalaina o le ai ngor fa vai vai ya wa me umani swinga nei o le fa vai the fight the team out to like to that by le le ngor malo ma na vai fa fai e swinga ia wa tu like me nei e te si da fi ho swinga o tu like me nei ele o to ia me le sai ia na e se le si foi pura mai o le si tu ma wal numela sui pa mia ma fai nga malo o loka uma ia ingo tula fono le na pa sier pa me ne vai nga uma na le la uta ke vai nei lua pa ti fa o fai o ese pa te ale si vai ai ma popo fere si vai a le fete na ile lo te fa ia no fisini de ofeto nura de tatu de a wa afu ia ule nga fatonu pa mia ma kapinet le fa inga sai mo sa sfuru lua le ufa nga ti me mala na bang fa le mal bang fa foi fa sai le I va funga ba ai inga fa va na pasil te me o ye tu le pa mal bang fa foi sai e na te se fa popo mi sta to le was fuli mai le mi sta kapinet le lo tu le mai fuli mai I pule ngal malo le si va nga le was le was tu ese le va nga le to lu fuli o pa foi o le ye me to I va le to no lu fuli ia mai tu nga skul ba pe ka un gumile ki anga ya ka kombe ngale ka ko mano e te si le futa vai ono le mutatu te no e vai ono le
watu o parliament wai le ofia se ele fa tuina se la por le pa tuina ele foi lá ele tu não era tu fa tu le la for le pa tuina wai le se no melo ya la to ai ma fai lá i le no melo lu fu iba le foi tau ma ministério to iba le lu fu le fa tuina tu sa mo ta ona fa tu le la for le pa tuina o le fa mele bele ye ele o le fu ele o yesu fu fa penal ba ngale fa tu se la por le fa tuina o le foi da o mai fina le como que la i te ko ina o wa yu so por no le tausa o le tu langa ile la por le fa tuina lo na manat ele tu langa tan fe na ina ni te o le vo mai fu que la o la ele o fa ina no fu pai pule na fa mu te la tu parti fa fai o le tu langa fu la tu fina tu no ta penete pule no fa tu ele o afia o te lo la a se va na fa mi sino ngai to ya inga yo pa mai ne pas ko la se ta fa sino ga pe sa ol fina ngale ye ne sa le ya le o lo matu talo tu pe molta tu malo ya lo fa le ya fa pena ona pule pelta tu malo la meton mai le o me sin ngang ka yo tu na ta umma pe ya fu o ma to avere te o ma to o le rule of law ta umma ta tu te umma tu la fono me le pe me tu la fono ya ko ina ave fam si no ma se au mai ye se finangano por a todo tu langa de muchacho ya awa fa le fo a fo yo su li mar ko ye ne ide da ngolo ina de fa tu ko ina te inga te ma te para mi enem fainto na fa tu ese parti fa ona o no tia ila lo ia inga tu la ele fanya to fa ku se parti ke me le wa ito no palme a paula fa unha sa wa ila lo ia inga la ia al fo que tala ia na tu la no tu fa tu ma lo fa ton wa tu la ngai va fa pero solo yo no fa palo eta sia la mele ta va varie a fo ia lo fi de unha nei ma fa lo fa penne ta sia la fa mo le na manino ale no fa tu nga ole ole pure nga fa tu pa mi ma mi sta ka penete ku ngai fa to va tu de teria parliament ia fa tu ina rola al malo ka ku ko fo le pa asa wa ya le malo fa tai manino na va nga ya to fo ia le mata upulen ta tu no ai lam tangol tan tu proclaim le ta fa mo le ngal ban bana fo le ole ase te le so ole o fa na ve sina mai tonol ba ale ole tu no ni fa la ma ta shale mo ko ngai ole ni poti na mai le na fa ilo mai lava ya so se le no fu wa fe ia lito so a uma vai le ngale wa be se mai le manual le ngoto i tatu ngata i pare so ke mo to pot ma le vai ngalo na luala na ngalo le sa patino le la wa mai i tane ho le i le wa fu te le pia ia tati ai le vai ngale wa be se ia pa tani te mi be se to i martatu tu le no ko pe ava tu ave la ko ia a tu la ngalo ngale fa nga solo ia ta si wa le ba ba ia awa ata tu fu le te mi da mata mai fa sa lo ngo tu a ule lo wa pe i se le wa pe le a fa ina to ya fa ina to se lo su wa pe le wa be se a wa tu i mo bai fa le to ule lo wa ya lo winga che le nga le to no fa le si va ngo su a ule to e lo wa asa le ma lo fa tai mo le fa mani no ino ne manga ya lam tanga ne va sa la ba tu la ba no fa lo fo i mo le fa fo mai sa mo ni sa ba ko e te pena e wala tu fa fo e taru tala ma sa mo pa tala ma fa mo le a te te vai ale o fisi ngia po fe toru o ye le lango mi sta to i por kapenata o fina fa si no ngali tu ngai se tali o tu lango o ye le tatu fa nga malo o se vali de ono tu sanga o ma fa i pe le malo no fa tu wa tu so son tu pe e wa pili ba me o nga pa na o fa tu per malo ya pani de funcio se no fa tu de todo wa o nga ale fa la tunga le fa malu fa tunga tu mo ti ke sanko o so tu sanga da vai me tu sala ia tatu solo per male manu malo le palo tu sala al pasifika mana ya malo fa tai le ai tatu te le fa tu fa nei Taeao o manu ya mal tau le tunu lam tangal le vai aso Ioi, o le fu ie le aini la ta inga man fa tu anga winga fa le tonu le tau ai winga yo le tau mo le yaso o sa video le mata polu o lo uki ai pele tunu mai o mai ai au mati mo ya fi ai sa mo ini si o taimi
I le vainga ia o polu ma sa vai mo le ia so ko skulu February e ufitia se vai ngo le langi ao mana I timo te uru va so ai ia fa pe widia na wila ma fai tidi ono ia au na le tau mo le so ko nei le fa no mai no fiso le tau mo ta tu tlo Malo fa te tele ngon mana fa te mo nei Taeao mo yo fa ba ma ton nei bayaso. Ya, manuia foi nga amata. Se lava, le fionga ngon mana tu mo va o tanga vai tipi tanga vai mata tu tara no ngala mata nei bayaso na fa ailo e le tele tala fa lo tele lan tu tu e taru tala ba sa mo pa tala valu e le Taeao nei tu mo re sa mo fa lima e va tolu mo fa mo ngas fa nei Taeao. Ngas whanau la so fuar nei se follow February matala le telefoni pe ma fana fanga ina le telefoni mo moni se family anga mo se tansi fam natural na se whanau tolu fitu tasi lima i tolo lo mo na vano lunga le tato i Nelly. Ile on air at radiosamoa.co.nz. Pai kon whanau le tato Facebook ma di YouTube ade Radio Samoa whatani le tato telefoni i se family anga na lua pito nei Taeao. Ia la tato ama tato lunga le apia folinga lo iai le whaamanuianga mai a te pora mulitalo Yoelu. Whaamania atu la sa whanau o le Princess Salu Manase. O le vi inga ma le whaaftaile atua ua aulia lo tolu se fulu tau sanga Salu ma lo mo ngā luenga le leina e whaia lo lau matawhia a lo whai so o se tasi lo alofa ma e se taina yo mātua e tu tono lo a inga tu mau pēr lo wala au auna ma lo wala awina mai le atua ia manuia lo waso whanau Salu ngangasa ave oe Salu ngangasa ave. Ole ave oe whaatau lau Happy Meal o alo whaanga na o lalonga whaute pora mo oe Princess Queen Salu whaaftai te le lava ia manuia le aso whanau. Lunga pea tatou apia fōlinga mai a te pora mulitalo Yoelu whamanuia atu le aso whanau o pālota taito. O le whaaftai ma le vi inga whaafoi i le atua ona ua e au lia mai nei tausanga e tele wa ato ai lo lua se fulu lua tausanga. Ia ilan whaamalo lunga mo oe san to anga i le loto manatua le alofa o le atua mo oe san. Whaopopo nisi aso se tele whaamalo lunga mo oe whaaftai a brother Siu Ave ia i pēr ave foi oe le McDonald's manuia lo aso whanau alofa anga o lalonga whau te pora ma le whanau whaaftai manuia lava lo waso whanau. Malo. Ea, ma pōwenga. Tunga le apia fōlinga le nāta vai. Oh ia. Ele ai. E fōlinga mai whaale pisi fōli asonga fua. Tato wala au. Ele ai. O leo whako lau wala au e malolo mai. Lava vaenga ia famous wia. Ala kala. Vana ia. Lunga le imeli le ai. Le ia Salu ia manuia lo waso whanau. Ia ngala whakau lau Happy Meal. Nice. Pais kako barbecue fa mo mole. Malo lava lo sule Taeao ni falau. Taftai lava tavai manuia tau tua lo tutoe I lau sunga fa pe foi le sunga ya Natasha. Taftai lava Samoa manuia lava singa o le nei aso. Ala anga lele atua tato toi feila. I se aso aluma le nei taimi alofa tele atu soifua ma ia manuia. La tenu mo fam na to wasa fa na le sol pa se le mau to.
Talo falava o la pimerna, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ma mawhale traffic mo tātou I le taimi le nei o le Taeao on State Highway se fulu ma le ono lo mai tau watu city bound ia o le na ua iei kākou le kolo le taimi le nei o le Taeao le tātou traffic lona winga ma losi le PC Lincoln Road ia e mai se le anga iatu I tonu o le taulanga. Mayura Street o lo mai tau watu fo I tele ni poloka o lo iei backing up onto State Highway lua se fulu Lincoln Road on State Highway suma le ono makua ma mawhalava fo both city bound and westbound particularly on tato on ramps ia ma tato intersections I le taimi le nei North Shore city bound traffic ma mafa I le taimi le nei mai se la tato Esmond Road ia maleanga iatu foi I la tato a Walalau Papa city bound highway mai ta watu le taimi le nei makuapo loka lava foi ia mai se le lata la tato foi New Market anga iatu lea I tonu o le Auckland CBD Pakiruanga highway o lo matua PCE le taimi le nei mai ta watu e mai se lava foi I tato intersection Pakuranga Road and Tirakau Drive o lo PCE le taimi le nei mo tato o lo anga iane I le Mount Roscoe le vaenga le na on State Highway Luas Fulu faila foi se pisa southbound lane I le taimi le nei e whapena foi le mamafa o tato citybound traffic I le taimi le nei Mount Wellington on State Highway 1 citybound traffic makua slow I le taimi le nei o le Taeao mai se lava foi langa iatu foi le na in I Green Lane so it goes through Riverhead Highway pea maleiva minute travel time Lincoln Road 7 minute travel time Hill Road 5 minute travel time so after vale sa pena mal fainga malanga nei time o Taeao ia mai fa fonga mai pena malu le Taeao Radio Samoa to se fulu 5 minute tale o le tula valu Hey Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Jalo falava tio roa wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwa I au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Au mai lau Valentine I le Manhattan tui Samoa Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile asu se fulu whao Februari. Te tala whai tuto o mai leono le afiafi. Ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia I le po atoa le whaili a le tui Samoa Band. Na o le limas fulta la le unfale. Ai te fiu I te tau mawhai le afiafi. E te tala fo I le bar. Le Manhattan tui Samoa. I le iwa whaatasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day Buffet Dinner. Whailo sau booking ya Liz I le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu valu. O le aho nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e pike lau ai ngai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Pesselene u fatumoe ai u e vai u e via moe dar baila e dalla la mai pea I say o pa a pia a tuilea u o taliton la pa ma ho wa me no e ma wo moni o te yo e o te ame ne foi le oti a pai u e pia va the smile io Taeao left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya fatuna ese serava,
e tele o ina e a ngā motangata a pai na ua e pia malama e sili ai pea tu mai o lea ngā ua au talitoni lo pa maho ua mea o e mawo moni o te ioe o te amene fo i le oti a pai ua e pia pia pat smaila ia ta male pe tu lima e mana mai Samoa mai New Zealand lava a tele o wina e a ngā motangata a paina ua e pia malama e sili ai pea tu mai o lea ngama ua au talitoni lau pamahoni ua mea o e maua moni o te ioe o te amene hoi le oti a pai ua e pia pia pata smaila ia tamau le petu lima o nai te mai Samoa mai New Zealand Check on 5 stars in a water is a full minuto lo jor talo le tula valu taru tala me Samoa le tawara ne besa pa tala valu I le tayo nei ne so pa ngal tara kala me fta fata smai le maru le tayo ala ready Samoa nei fo I tayo fo malo la versi fo man wir nei tayo ya mar fa tai nei ma tu fo I te perino te moiti le tayo e si ka penga fa le ka penga fia fa I se tala fia mor fa na nei tayo vai lo le ma ngai fo le su fo nga malu ma nga ya bo le fa fango ko mai ki ngi ka ke bo so nga pe fisi ang ka ya ya ma an se roi na fa nga fo le am tanga on ngi fo va ya so sa le la tsa ya fa pe fo wa fo wa ma le okay ya a o le tu u na ya lo na fa na ta vale ya ko fa ya ngai kar kar nga le fo ngai fa ya ma le o ya lo ke le fo ya wala nga lo mo umi ya sa le ya le so ma tu at pena na ta pena na fa na le tayo ta pena fa le na fa na ma ya make sure ai le o le breakfast at mai ti tayo la to me ai avele onga mo le wauli se le yar kai fo le longo wa ai ka miki ala ka ngo ku show walo la mana yela nga lunch nga ka penga ya kai fo le ka mo le maro longo wa ai ka miki ai baka fo show ka ka no fai o le ko ila lo le me sa le ya ta vai fa malo se tu ranga na ta pena ino ta mafanga ana ya lo mana fa na wa sa le lava e se le fa no lo talotu I lo ta va ai ta mai ti fo I wo kilo le me ai le ska mai kiki alo le nga I wo ke ya wo kupulo me fo nga le wo fai nga o la wo fai me le fo le fusu anga o la wo ka fa le me ai ona wa apa fa mai le me ai le sta mai titi life ya ai o nga o tulang fo le nga tala ta mai ti lai ti e o la vai na ya lo mana fa na I le primary school o lo mai tau ria fo ya tulang fa pena mana tua fo I la len ka ko kala ngol vai so le ata vai ya ka ko free lunches fo e ya le kai mi wa maua e le kai mi wa kuai aku ia fai pe ma tato na fa tau lima fo lea ia tau tuana au lava nge misi me ai ngai ka mai ki to tonu ala tau atu asale ya kala ngo fo I free lunch e we nge e fai o kuai o ya ba fo le ma o ngai ka ki se o me ai David T mo le ma o ngai ka ki so ya le ma tua e to ale mo shau tama pe ale le lo ka pe hanga ka ya ya la to me ai avela o nga fa mo mo ne nei o la fa putunga orna mo ta ya kala mo ia moni true oriane me yes A+ le sa isi fo yo me ai ata vai fa fongo mai fo ima tu na yala mana fana witi ya le isi lunch box te talatu nga o kuisi o keke ya aluaku male vai sumalie fo ile e moni lava ai ta tau lava fo I ona utangia lele o me ai fo ngei so le nga le o va lava le yo la kamaila nga le fie fa longo le me ha onga ai le ya le tu e masinga sangu wisi fo ile fa mele fale fa masani fa pena ita maiti mana ya
foi taru tano nei Samoa le fa le tonu ma le afianga nei afianga ia le na tupu ona le va foi le marawano ile nga ngoto ngai foi ate fa do Samoa e pe ia le make sense la fa longo e ia New Zealand ngo ko va amale ngai ai o ia afianga ia kangi o ia sainga e me se so sani mo la to I mean ol fam talanga foi le a tala no anga compensation o New Zealand tau nga kati anga o na afianga o afianga le afianga le afianga ai le afianga kangi ia sainga le lo se follow pa me no mo lo se follow ma ai me no la wa fa longo mo lo te ngo le io a fai ele mas fulu a FEB le na ma wa tunel tatu talanoanga le o ma fai o ko inga so san ko ngale le nkal sanga inga ngai a fio anga nei I le malo fo New Zealand ai mai se time in tula ai mai ai le ma fai na tali ai e se la ko a kangi mai kanga ka kupe ale fa mai se le mo ke so sanga ku fai nga malo io o fea ele o tino so swan ia ile vai nga tonu o lo o mo mia e tangata sa le e pe ala me ol pale mia ko ka le le fa ngai alu sa o ya sa e wo ma e yang New Zealand vai le ko ka ni ai alu sa ya wo marka pa mai e le fi lo mal pale mia e von ming skar vai fa fong New Zealand la ko wa io wa le la wala lo po la ka fe ga le la alu ngi sa ngi o wa le tala no ina e mo ni la fo isa tala no io e te tawana e alu but o le tulanga fo ile ia fe mala ma I kong lava ia po a ni vaenga manuia ai a fo ni vaenga e ono a fiai ile sainga wa kasia once o mai nga saingi ia ele kai lava fo ila ona toi fa pe ia se turn back ile na fo vaenga po ala valantu lang a ola fo ila kulanga ngo a fiai ia la to fo I atu motula itit ia ai mai se fo ia le vaenga pe ona tau ma fai atu fo ia il palmia la ko ia mala ko fo ena vatau ma vaenga lo tultunta ia no pa pe ia wala vanga karongoso wala ui fai sa kas ia wa a tu wan fesa ku so Cook Islands o na ma tu New Zealand Australia so se mea mana mia la to ia a tu nu ia meswa ka ko Samoa e kapa mo I New Zealand Australia ia nga o le la tu ai le o sa ngai o se nga kalango ia sa nga kwa ke le influences nga ko ngol Pacifica le so me foi la le a fa la mai lo pidio nga sa ia nga le o sa ka mai manga yo ai le lola e kai mi mul mai fa ka nga Pakistan o la ko nga fa fa ka nga I ba nga le kangi ya senga mai nga fa la ko wa fu mai si me nga le fa nga kong yo lo senga ko ko pule wa nga me mana ai me ka me nga kong fa ke ia tunu ia a wone o makangi o wa o nga fa di mai senga ma kangi mai yang usila o makua yo o Pacifica kangi mai se me mga mia a ba ko midio nga wala pa nga Iyo. Ai mga okele. Iyo si ya mga okele la ai ko fa di mai senga ia ko ba ko mala ko me nga mai yang ko do ka kon fa de ko ma. Iyo. Ya wala. Yang wa o alima su senga sawal senga mai kimi 50-10. Ai sawa. Le so na va na lo ka va fonga va New Zealand ma Cook Islands. O la sa la ko palmia Cook Islands yo senga. Ai le sin mo mai yo nga ma ko pola me ka fa. Yo wa le la va fo nga lu le fa ta si tono fa nga malo mal palmene. Ya ai pe ol tulanga na ele tala fe nga fo ile ma e ke le fo ile tu fisiling ya fo ya fa pe la ngo fo ile le palmio le si ya ku fo nga ya fa la nga ya fa nga malang. O tulanga le tele ai sawa ya le mo tatou o fa na tol por kalame o fa Palestino fa Palestino vai le sui fa maloloina tatou le mesini nga kawa le ala fa jar fa Palestino mai ala fa Palestino so tala mai Samoa lam tanga nei vai aso so luma ya le ya wala ya fa no aia luma iya aia alu anga ilunga iyo asa amilo luma iya alo ilunga aia iya lunga sa ole lunga aia luma iyo aia halo yai luma halo luma iya luma halo yo aia luma iya Achafa
vale. Aya, iya. Luma. Malu yai. Billy. Ai, bababe. Luma. Aya, uy, bang aya lu yai. Luma. Jafa. Aya, iha. Dasi, alo lunga. Iha. Alo yai. Alo Jafa. Alo, Luma. Tua. Lunga. Alo ya Jafa. Iha. Yo. Vale. Awe. Yo. Awe, se furu me moke. Luma. Woohoo. Sawi tua awoka ma. Iya. Iya, matonu. Mana bifafo. Totonu. Oi, fafo. Alo la babalos. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ya suta itasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i sui tātou utinu i le amatanga fo i o le nei vai sa fou. Tātou whiroa i mafuta wa fo i ngā ruenga whaawau o tala mai lo tātou utinu. O le ua whailo i le tei whono ma le tei tai o le vanga whaapuwhai o le whaatuatua i le atua Samoa o Watasi. Le iei pēo le langolango a min stai to ivo le kāpeneta. I le tūlanga ua iei nei suinga o tai e le pāti whaapuwhai. Ai o le to ono min stai au fiema le te mai tai pālemia. Wa mausa li de le toi avea masui o le vanga whaapuwhai. Na whaelo le sunga la auri le ua tea pola tai vāfo si Schmidt i le whilo inga matu stara le whai ungo le nawa yaso. Le tau mawhai eia sa iri se fōri tūlaka ua a fiai. Le loto i whane o le pāti. Ma ia whaelo ai se whono le whaafale tuina talo ina i le aso tō na ina te nei. Pei tai ua whaelo e se mōri mau whaatua tuina. E le i a wai min stau le kāpeneta o lo whai tau pēi le li o sui whai pule. O lo avea masui a wai o le vanga whaupu whai. O le whaatua tua i le atua Samoa o Watasi. Whalia lea mōri mau. O min sta ia to iwa, o nisio i lantou na saini i le tusi, na whaamutai le toi avea masui a wai o le pāti o le pālemia, ma min sta to lima. Aina toi ave le latou tusi i le vanga whaupu whai, ma longo i ai e toi ave ese a latou saini, o na ele i whaitau i vanga umo le tusi, ai mai se le vanga na whaelo ai le toi i ai o se whaatua tuanga o whaipule uma, i le taitainga le sui whaipule tama e tai o le tu malo whaapalota o loto whanga. O le seidi ngā fofolo tau mo whai i eire te itai ua iei nei, whaapea isi to whinga ua sui o le vanga whaupu whai, o le a mau ai se tali. E fia nga i atu se fasili le tūlanga lea ua e saunoa i le whawhitauli le tūla i le vanga whaupu whai. Na saunoa le te mai tai pale mia nafi. E mo i o le ua ave ese ia i lo toi tai tai. A o ia lava o le pale mia, ma o le unga o le ave ese o ia po le whatu mawina, e whai pale meni. Leo e sau noa le aso nei la auli e fofoi nei. O i se fofuanga fo i lea ina ia toi fai se whailoa inga ma le fionga ia fia me, ma le to o lima le sa tuli whaatasina ia mwhai ona soala o pule le matau. Ia, whawhitai, o le ana o tautino atu nei. O lo o talo le mato whelo inga mato umare ton. Taeao, a matai na. To iwa lea na mato tulou lava fo ina mato mau ese ese. Luas furu nei ma le iwa na mo lufuru iwa o e o lo o le stala lo ia amata ina. O le tonu e mau ina
Ia o le stonu na, e le fai tō tasia ea o tonu. Ia no fai atu. O fulfuri whala au mamafa. E tonu e fai e le, tau mo fie. O sauno anga lena e sauno mai ai, i le taitai o le malo. Tu maanga na, tu la fono le na. Al tu langa la vai ele i oi mata. Ma le atoanga le vanga whao fai, le o i e fai le tō. A wale i o tō manatua. O ina mafua ina avem pandemia. I nei, ala na wha tu la fono. Ai mātou te lango pēa mafsosoani i le whaiunga al whong whetalai. Lai lalo tu la fono tu mau. Lai lalo tu la fono whai ngā pālota. Se tangata, ua tu lai pēa, ai le o to iaisa na vanga whai. Mātou te le fisiria mena o le restriction na. Restriction na speaker. Ai olo mātou whsosoani a wala wha tu la fono. Fo ai le matau. Ai pēo tu langa na le te o atu ia lesi fono ia ntue maua leo namitau ai o le tonu ma le whai unga o whai mātou te leto e awai ma le to ono leo o man whatea. Le sunga la auli leo o tea polata e Vaufosi Smith o le teitei fono ma le teitai o le vanga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O le vai so nei ua wha moe wha aulu atua i le wha masinonga maua lunga sa fi naunga wha le tū la fono o te pena le tu wha upu whai o lo angai le malo. I le nauna o te inga e wha manino ai ingo le tu la fono wha vai. Wha sino le tu langa ua pulea i nei le malo e se vaenga to i titi o whai pule le pāle mene e pe ona iai le pāle mia ma min stai to as furu whaore ka peneta. O mafua le tau mwhainga e pe ona whaelo ai le te tai o li tua ngai. Le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele malia le ngaoi. I le whiro inga masani ma le au wha asara lau matu stala. Ona ua leo toi a vea nei masui a wai o le vanga wha upu whai. O lo tu i le foi o le pulenga o le malo. Le tamai ta i pāle mia ma min stai to ono. O le mele matu te mafurana matu te a vea i tau pule. La mar mele mo kupungi. E ongo fongo foia. Mo fongo foia. Al vela mo fongo muso as. Hola, esa y hago mucho eso. Fue de la manera de calico. Aí fa pensar que fa que tá demais. Fa ficar o dia muito bem. Ale me la le me pego oficial foi a calico. Tom Paulo Gomes. Almera te lo fai, o cauro fai mato. Não faz o mato galho. Mato galho no fo. E a lunga kula fo. Asa não foi sair. Sa uma. Asa mas não ba cano lá ele tu. E fa ele hinga i fo. Le mala malama pura. E fa mchino ile la tu fo na Nella che si fiecche la pu. E la to bastante talo, bastante avanzata. E a papà in il e lì le ha fuori da questo qua. E fa malbra mai. In di sul malbra mai per e fare Le se tai o le tua ngai le sunga tu i la epa lupe sori aisa i le malia le ngoi. O le whairo inga le pāle mia matu stala le stofi o mawae. Na whairo ai se whina ngalo le fionga fia me nao mi mata awha. I le tūlanga lea mai a whailo ai. O lana sila le tūla fono. E au ai a inga o iei nei o le whawae. I le pūlenga whaatonu e whaawau na ngā luenga. Pe a tūla i mai se ngā sea malo. I le loto i whale o le vaenga whaupu whai. O lo pūlea le tunu. O le awhato a manino se tali o lea vala pe a whai e mai a. Ona iro le wha amsinonga, le whinaunga wha le tū la fono le tū wha upu whai o lo angai le malo, le pāti wha upu whai e pui puia a ia te tau tangata. E walu tau sanga o wha tūpe malo Australia me New Zealand, le whesoasoani na tutongi ei piri ma mea onga, mō lea o ino whanau, ai o lea o mai le tau sanga nei, o savalia le ono tau sanga o wha tūpe lo tātu malo lea whesoasoani, e au noa ma le toi apa mai o New Zealand ma Australia,
na amata mea i le nei fuafuanga. O lea ua amata o na whaamatu watu I komiti a onga I le atunuu, vai ngā tupe o le tufanga o le 10 miliona tala o lea fesoa soani mai le malo. O se fesoa soani wa utu le whaamalu si o le tulafono, o le ave umo whanau I le aonga po le compulsory education. O le tupe whanganga lea le malo, e totongi ai pili a onga o tamiti a onga. A wame whaia le a onga. Nā fua mai ina ua pāsia se tulafono, whaamalosi e a onga, tamiti a onga uma, e te tauna o te tono a onga, mai le 5 tausanga, I le 10 tausanga. Compulsory Education Act. Samoa School Fees Grant Scheme. Na amata mai le lua afes fulu. E o le lua afes fulu valu. Sa whaatupe me te taimina e Australia, ma New Zealand. O aia ina na whaia le malo I le tupe lea. E le toi totongia ine piri a onga o le whanau a onga. Ai ta tauna o umata maiti a onga, I le a onga. O le whaamalo sia foi leo tu la fono o le compulsory education. Ina ia awane to ia se alofanga whaapea. O maafuana le avea utama po la ua fine le a onga. O na le se pili. Le alawa fisoso ni mai le malo. O lona winga. O ta tauna a onga o mata maiti mai le 5 tausanga. I le 10 tausanga. O le lua fes furu iwa. Na sui e le whainga, o le toi ta ua o le sa whanga, a ua ta uloa o le OTG. E mafua mai, o le toi whaatupe ina e Australia ma New Zealand, a ua whaatupe lava e tātou malo. O inala, na le ngata I lalo le 5 tausanga, a ua whaau loa na totongi e mapili o kolisi, ia maonga whaau. Ina ia aua lava, nei toi tato ngia se matua se pili o se maititi, a ia o umata maiti le aonga. Le fionga se ula yoane le minstau a onga manga nuu, I se vaenga le na saunuanga I le amatai una whaasa fuatu I komiti o a onga I le tunuu, o le fisosoani tupe le nei tausanga I se 10 miliona tala. E late le whaasa la wafe tala le tau le a fausi aise no whanga tu tonu, mo awa onga po se training center, a le whalaptonga le sango, po le whaamalu leo whalaptonga tu ma o ti umai le tunu, ma o le a whaatupe se fisoa sani, a le malo ia pani. O le ua mai a sainia se marienga, I le vao le whalaptonga ma le ofisio le malo ia pani Samoa, e whaamautu ai le whaamatu ina atu o lea fo I tupe. O le sango o lona ofisa tu tonu o lo I vaite le tai, I le no fuanga o lo iai whalewhai ngā ruenga manisi o pisi nisi tu maoti, ma o le a avea mano fuanga e fausiai lea fale, e whai ai a o onga mo sui o whalaptonga tu maoti, o lo avea masui o le sango. Wharia le ofisa le malo ia pani ro tātu utanu, o a oga le a whaatino le no fuanga pe a mai a fausia, le a fiso swani le inu mafio anga lo whai ai por kalame, mo le a tina e manui o tangata I tutonu o nu mafio anga. Tau se lau onus fitu afe, fitu se lau 5 ta la Samoa, le foa ia pani mo lea ngā nuenga. O lea vea le vava o manatu na visiningi ai le whaai unga wha masino, e toe sui ai le whaai unga e peo na toe sola ai Samoa ma le manu malo, o le pale o le tauvanga o le tausara o le Pasifika le nei tausanga fau. E peo na sara la wai lunga o fiso te inga te le vavave wha ona po nei le social media, ni whai tionga mai sui na langolongo ina le tausara o le tunu o tonga, ma tua I ai le sui o Samoa na avea masatasi o wha masino le taumanga, sa whai ai le tunu o Solomona. O le asa ini se finangalo lea to mali I pe a taunu mai, ai o le whaai unga na wha ufonga I eire to tere na mai moina, le tauvanga le nei au wala o visota inga I televise, wha pea lunga o le api o fōringa, wa manu malo le tausala o Samoa, le tama itai o li tara Jeremia Allen, tūlanga lua le tausala o Tonga, tūlanga tolu le tausala o Amerika Samoa, tūlanga wha o le tausala o Solomona, ma le tūlanga 5 po le 4th runner-up o le tausala mai le tukuki. O le tausala Samoa na ia maua whaelonga o le tausala pito ata le lei, po le Miss Photogenic,
ma le whaelonga le tausala na pito le leilo na taliina o Fesini, le best stage interview. O tala amatai o le nei vahe sa fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o a Lapi Mariner, Mau Belo Litio. Ile Radio Samoa, Tasilima Ivatolu, Amo. Faisima mafala traffic mo tātou time le nei o le nao le mo lava tātou Green Lane East, valu minute travel time. Whapena 40 Route 5, fitu minute travel time. Ia mal tātou State Highway luas fulu pe ama le 5 minute tawon tāpena mawai lau whainga malangon. State Highways full maleono o lo mai tawatu, Western Springs, Point Chevalier, City Bound lanes o lo o makua ma mafala traffic i le time le nei male angai mai i nai te Attitude to St. Luke's. Mai tawatu 40 Massey southbound lane o le tulanga le nao o iai fo ile taimi le nei matuale mu mapoloka ia whapenale lata atu Lincoln Road on Ram. On State Highway 1 o lo matawatu o Nera Road o lo faisi ma mawhalawa le traffic anga iatu le Auckland Harbour Bridge ile nei fo i taimi whapena fo ila tatou ile anga iatu City Bound Lane anga iatu mai lewa anga i mai North Coast ia ma anga iatu ile Auckland CBD Rosedale and Constellation Drive southbound traffic matua ma losi lava fo ile mamafa ile time le nei. Carpine Road on State Highway 1, whai lava fo isi mamafa o le traffic, tele poloka mai le vaenga le nai Sylvia Park to Ellerslie ile nei fo taimi o le Taeao. Mayora Street o lo whapena fo ina mai tawatu, tatou interchange le na fo i maise ile anga yatu lunga State Highway luas fulu southbound traffic o lo whapena o na pisi taimi le nei. City Ellerslie Panmure Highway, whapena le pisi ile taimi le nei. O tahu on Great South Road, whai si pisi o tatou ile vaenga le na northbound lane anga iatu i te tonu o le taulanga fo i Papakura Highway ia malevaenga le nā takanini interchange and Drury faisi pisi i le nei fo i taimi o le Taeao ta vale tautua nā le saunga le mu manuia whainga malanga ina o 15 minute te aile tu la valu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Pai ngana tamai tala le tau nei temi o le Taeao lua se fulu ma le 5 wa yele pepela le e Samoa nei temi le Taeao la mana ia le langi le ma le tau le tino. Ia o winga na le tau i Samoa lai titi temi pa oi timu ni so vaenga Samoa le so pepela le e Samoa tolu se fulu ma lua i lona maulunga nei aso lua se fulu ma le ono i lona maulalo te whatalo kwa toili tara pakalame i paanga le maro le Taeao le vedi Samoa so se vaenga le tinu pele Samoa malo la barasui fuama ruia whaftail whatis mai e nei fo i Taeao fau tato la lala papa au Australia G'day mate malo si fuama ruia le nei Taeao fau whaftail whatis mai le nei Taeao le lo moi Canberra se forma limolo ile malu le ele mai le malu le ere nei temi o le Taeao o le afa solo na awa o pa utimu malo sit sabili ni so temi luas futoro mo runga na o ile vela le emo to le mo Canberra ile nei foi aso sini Australia malo se forma nuia foi si vela le Taeao luas fulolo iai o le afa solo foi na awa o malo sit sabili pa utimu luas fufito mo runga le vela le sini Australia luas utasi lona mau lalo melpone malo la versi forma nuia le Taeao la mane le malu le es fulivolo ile nei temi le Taeao la matele na awa o le tau tau luas fu mariono o le morunga nai o ele pevela e a morenia son fu o tatu o dia o telo isi mai ngalo sutasi morunga le mafanfana o le ai hopa tala awa o mana ile suro le lai Adelaide a pevela yo le e mo tau su fa ni aso pasoro na awa o le tau i Perth Australia luas fu malu morunga le pevela awa o pa utimo ni so mai o Brisbane malo la vasi fu manuia tau su tasi morunga le pevela mo tau le so fa solo fo in malo sit savili pa utimo ni so vaenga o Darwin todos fu lor morunga le pepela o vaenga o mana Australia man tulango ele tau ele nei foi Taeao ma nei aso fo ta tu savalia tama ke makaura o kilani no fanga fasalonga Radio Samoa los fulu wa ele ma fana le ere ni vaenga o Taeao tu mawing o tau de so e awa olang de lebo ma tu le mana me sulo de la nei temo de Taeao e ele vaenga pa weti muni so vaenga o kilani luas fu marono morunga le pepela fa mawina mo ta tu o kilani le so Taeao pe au lio la fa solo foi na awa olang de lei luas furono morunga le vela Taeao pasoro foi na awa olang le leila so lulu mana stofi malas foreile awa ola sto na ilang le leila sa ya pe atato aulia o fa bongo o manala vai tau nei taimi o le Taeao tau si o le lei fo i le tau ya wa fo le Super Bowl Sunday mo tato America a lo lava ka po fa le anga ka ko aunga
Taeao ke mabako ko kele ka po inga Philadelphia Eagles. Ia ka ilo ia. Ia ai se ilo. Se umaka lo nga kam. Ngai do le ungol nei po iaso. Super Bowl 25. Amerika le nei po iaso. Talol tau awina to whanonga. Ale Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apalai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Talo mai Samoa pe ona whafonga le tunu nei Taeao mala matanga ra ia so te whasala wina pe tale tu la se fulu male lua le so male fitu po ana nei ole si whaponga tala mai Samoa le tala balu i le Taeao whafonga le tunu matu whalongongo wa se fia o matu lo o mena lo tupu Samoa. Ia walu se fia le nei fua song fo tanto ia. Ia le lei o nai vanga na fo le mana ile po kala mele le malo mo nei fana wa on ma le fa moi ia atalia mo le fia matua ma se ia lo fa ave tamai tila on ia wala ngai le mo nei fana ua ko kene ka mai ki feo ai taulanga mala ko fa ka nga chips ma fa wingu mo isi fa pena ai le se io se su mo poto ona nga fa nga so roide ore mo na mo mo na to io e vai ia ya wala la ka nga ki lo foi le ia na wa ina ia mo nei fa na mo Taeao ia wa ave welcome for ko ki wa lo ai o ma manga ko ia la foi kele ku pele ma manga ia e le fa pele mo in ku pe Ja, ai mo le taimi le nei o lai light. So ile tu langa fo ile va ai wona ia lo mai fa na e se le light. A le taimi ala nei o le fau sia po le fa vai le o langa le tamai titi. Pe alu ala ko ko le kalo mon tua. E mo mia fo ito mai manga va ile ko inga le manga inga ia lo le season e o la le ai. Ia lo vai la au e kau ma o mea mo e ta tau lava fo ia ona ono sa ina matu e fa malo losi o fa na o luma na io inga Ja, ai le Tau sia e wabe on fonoa ni loto e whana le fast e le sunga le tai lauli ia ma whai pule uma. Ia walanga le whetoa i whina ngalo o le whai maia le palemia lantou le whionga e le safa pito. Ia o la e sfulima lai o lantou pito o le to ono leo a vese mai tono le fast. Ia ma minister ie o le nei a le fo e te tonu ia le te tai ia ma le o le party al fast. Te fono. Lei o lai i la to vainga le luas fui vai la to o ka ngo mai fo maso nei o mau tu le walanga a fa pe mai o lo fa pe mai pe li poti nei ta fa mai a mi ska ia sorry ko be sala ko swa fa langa ele i mal la mai si vainga ia msano ing sang pong sa o me fo ka nga mal mala mo nga sa ile ia ai la tatu fa te pel nei va yaso na pa wal tatu fo i tute mal tatu ngar wenga si al no fa talo hane mo le tu fa mo e ave vale malo si mal power ka ngase le malo si le tu oi e ku maua mai al papa o fa papa amene ia ola mo to matua ai ola tu matua fa na pe sak pe ma ko fa nga fa mo fa ka ia Kaya alfa malo si Mai. Thanks for watching. Ai fa fonga mai fo. Oi tole. Ai sa ori ke le mo ya ngai fa kio ngai le be specifically le fa ngor vai asori Sa ole le tavai. Pa wal me wo fifi ai. Le ngata na pale mai tau salo Samoa. Litara Jeremia Allen. Le manga ia vor kom fa nga ko nga America Samoa. Ia mku ko alin sa. Oh kalemana. Ia. Aku sa kasiale Melanesian country. Lena mano mala ko sui. O le nga be uma ka ko Pacifica. Io eta vai. Tu langa lele. Se ro ka mimika. Pa wala la ka ika fo ilele tu walalo. Fai fo yo tala no nga walo ke vai aku ia wa nga i sikenge le nga malo. Io e wa ke ia wo so vai. Fai ke isa vale lunga skape ka. Ia pakaki ai fo la. Fa ngale mo. Fa ngale mo.
Ono sa I pea tātou, ia wai moni lava foi, o tala I lunga o fiso o tainga ma kala o lewa au mai fai mai o ai whamsingo le ma. Ele isa si wawa ai a kupa o fele pepa le ka ua mai wha mai ngasa sae. Ia so ongo sai mai tātou, tā ofi mai tātou, ia awange ia afia fua nai ta mai tai, sa tau va, ia ma o ma le wha ma oni ma le wha ma lo se kau ave ngo kako wakungu o ka, a ma lo mai o fai kio, a fai a ingo o fai kio wale lo la. O angai fai kio. A fai a lau mea no whananga mai le riko lo fai kio ai pea. Ea, mane a mesili leo so nei tau sanga ya manto fo ilanga o le matati alen fa antu le nesfeto sala Samoa. O le tolo tau sanga o mia le a fo ilanga le nga fa mar kofiki. Ya le na le fa yese mis specific le kausanga nga. Yan fa o male fo no fa fo ile ya tau sanga na. So mo ka ki alanga le mis specific. Dan fa tu fo Samoa. Ya ko sa fo le kausanga so mai ko malo fo gang tau sala Samoa. Ya le fo ko mo fo lua fi loli. O koe pale fo kau sala Samoa. Ya malo. Kano fai. Ai fa penga ya kungula so bonga pa po sa. O mea kamarila ave o mai Samoa ri. Yung sa iya ya. Yung sa fa mo ya au le malo ko kau sala ya mali ya. Ioi. Amai mo ma ko mo ki ave o mangi kau sango ko ka ko ye fa mo mangure mo le ola. Se ma ko fia ko foi ya. O ama tau ne ya o tau Taeao. Ai sa. Ya le malo fa tau nei vanga nei sa mai Samoa mo fa fonga na tunu nei fo Taeao. Fo ya ka ko umai Amerika ma vanga se longangi ka po le ka po le ka ko Super Bowl. Que le pela ko milion. Milion ya pela ko ka po le ka ko. So Super Bowl final, Alua Felusa Malima, Philadelphia Eagles, ya male Kansas City Chiefs. Ya la pingi es full luar kai mar ngipsila. Ya la fanga solo. Sifi, awas songa fire Eagles fa mon. Kada ngor Sifi tano momonga le Blues o le Super Rugby. Yes. Ya se kau mai fun vai so ka ko kala ngoi nga vai. Fa mon ka po mo Sifi le Kansas City. Ya. Ba ya so. Ka fefe ma no fa te lava ia le lei fa tala foi panga tala bakla me America banguir ka po inga po ala nga ka po ngi so lo so malimo tele to la balu fa panga mato nei me aso ta te mo fa Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua malia le papa I tau. O le papa I tau e whapea na whai ei tau waanga ma na whaamalie ina I lantou, na mai moa. E whao ngā e vivi ai se mea ua manaia, po se mā au foi ua tele. A e mamoli atu le wha malo I le au malosi. Ua malie mantawa ai, ua malie fo I le papa I tau I lau whaliu ma au. Manuia lau whazau saunga. Mana ia. Ia, lau whafonga Radio Samoa, ua malie whaftai lau tapo inga ma lau talo, ia ma lau whafonga malingi kai au, ea whikawir ngā. Kaui le lei. Kai le lau whamalanga le lei, nei Taeao fo, ia, le lei. Ya, Chris, lau whakala whatasimaisia tau ia o malie fo ni loko ngi kai au, ia Chris malanga ia fo kau kua. Ma lo whaftai Chris, ia, wa mai oele nei fo I Taeao. Ni ere no fore tuala wo I ere tu ni Taeao a never minan mauda mo tatu ni Taeao a fai mai. Ia o ofu au tau I ofu tau ato o toa mai le tua ina ia o tau mawhai on te e atu I tong fiti al ti Apollo a men a lefe meri wha mahalo sile mo I tato ni Taeao a mea wha mei tato o ofu I ofu tau a ato I tato o ofu I ofu tau ato o toa mai le tua a isea ina ia tato mawhai ona tato wa tato te e atu I tong fiti al ti Apollo a lifu na friend tato won nei a se tato mautino a
Awuni ingalo tatou ofu tau ato toa mai le tua ali fin e wa tete mafai on tatu te e tu jong fiti ti apolo ali fin tatu ofu tau ato toa mai le tu te mafai on te e tu jong fiti ti apolo ali fin tatu mauna tatu ni te from te tu moto please ngala la friend ne asofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile ua unanga e veni, mo whaataungai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau,
free e ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsootai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E te manao e maua se lumana e manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Fafi fiangal Taeao mai tai lo koi pule no water luas futolo biro tolo tolo talo le tula e va te pauna mino tolo tolo Malu le Taeao le Samoa na matanga nei va so tatu ya ya so fo ba yaste tasi po kala me malim tanga wengo le o le te le yo fo tuanga ngalo malim tanga wengo le o war sanga le mo tatu uma ta ta so fa te smile fiangal satini e tu marwa sikia shumol taro po kala me nei Taeao. Fatalo fatu malangang fia foi le nei Taeao lau sungan satini ya ma lo lava le fo lau manuia fia foi nei Taeao tatou toi ma wal tatou feilo inga ya wa pia sa mai ta watu sa malanga lau sunga se vai aso foi ma vai ma lo lava le fo lau manuia ya fa tai nei Taeao fa tai mo le fatalo fo
Tuma ba mo ko ia. Ya, no vai te pai whakatele nei Taeao, Natasha whamalulu watu, ia mele mo o savili ke le o Wellington o le whai moku ai whaftai le tua nei Taeao, o lo tō soi fua tau tua i le tātou tunu le lofo le tua. Ia o so ola whatau waa fo i malo soi fua monia, malo fo i whalau. Malo, amu ia oi wa ku lau mua, la whianga sa tini. O mai Wellington ngi kaya. Whai si, tau ana ni meo ke piki ai Wellington ne tawai ma Natasha. O sa vidi. Ia māngai. O le fai moku ia le lave la le sa video fini. O te le moku sa vidi po ka le kong yer piri le o le nei Taeao se Taeao mata mo fifo nei o nei le a mata ai le tasi o wing o se tasi o kulupu le wa mata kolisi o le tolu valu lima. Wow. Le a mata ina nei ia e ova male valus fulu la to ai e fa mo e fa u ile aso luas fu maleono o yuni o lo yaini a o lo yaini si o alom kana o tatu tunu o feo lo ia male uso foi yo pe te mana tua le uso foi a David afa masanga le sa fa ma fu a to man sa mo fiku le a mata nei nice o se vai nga fia fo na o fe tau ile le mal mako mai ia ave fo ina fai tuanga na uso matu fa fini ia wa ke mingi mo ko ka vale at fakul kambi o ya ko fo de popoli ai ia la tu la o poli pa wan me fa tai le tu fa tai fo la tu ta wivi ia lo mafana ia wai mo ia le sina lango aina ia le fai fo ina fa tino ina mo mitinga ta ba tuma ba se fifianga tele fa longa tu foi le fa fo mai foi le tunu o lo tele na ia lo Samoa le fifi tonu nga lu mtanga le nga leo ia wa e ola tu fo ne fa mo ia le saunga le mo taru community ama sana tanto Samoa mal Pacifica sa o le te vai o le vainga pit o la uia mata fa yoi mato mal vainga tato Pacifica o le tu leile o walum ente vai tu nei te vai lima se fulu la to le na fa la to so ngala sa le la to nai sorry le no ya la to so ngala so na e fa ata pen nai masa uni ai mo le process al ko ke la Pacifica o no vinga ma tua ya ya na tawon family ai se ava no o fana sila i mtanga lunga le mo se no walu mana ya tawai le mana va tailo fenga sa tini tala no anga saunga le mo pe au te mau fo mau le tana bukla me report e stepping port fa ngai no fo la o avo anga ese le ngate titi rangi ya is foi mai nga ele saunga le mo tato wa o fa tu la ia vai la le fa ngai na wa pinga ese mai le pinga malo si po la au malo o le naifi o le sela ulu o le longa se vai nga fa ngai na me sela vai naifi le o fa ngai le hotel o le asa le vai aso vai ma le ma fa la o tupu me sela vai fa ngai na la to i le fa fa go fi o lo tatu ye isi ia benga o le fa tu wanga le atu nu fa mon e te mo ma songo le mo le hotel te vai si le vai nga e fai si fai nga ta huden e mo ia o listanga tai e manu miki ta vai o listanga tai ono ma o so fo fa maru watu ngo le fai mo ko sa mo le tan no nga Wellington ai si la lo songo le musa mo si vai nga a fai fo overlo weekend tina por fa na por tama fa mar fa na ia o we fai so tu la fo no ma o so fo ma songo le mu am super vat ata vai le ma ia ka super vat sa le ya manu le we so no ai fa na o le ma o fo to te le na fa na o la ti pepe fo le o mo la to o la te o mau tino le tanga le le pla ma fu anga fa mo le e ia initial ma fa na o ia ma tu nga o tino tulo e initial ma fa na o na o le vanga fo le o fully pe ta I o le ma fai e fika fa ma fo ta vo le dua ma sinelo e se ma lo si mi no itele o le si vaenga o la to lo mo mo fa ta si ma tua le la ta to wanga ia tuna uma le ta ma fa fa ai ta to o ta Malu o le si le po pula ia vaenga le ta vai o le fa pula ia fa o le asa fo le vai aso ma mo so fu ala ma fa na ma tua fa mo le
a ver fa mo ne fa mo tino le e pe fa ta fa fa le ia fa na wa fa fo wa liste mi e o tu te vai ia la tu mana ba ia asa le Esi mai ngā tala no sanga le mōnei whānau. Driveways fo i tono a inga fo le le. Ia sirsira le le ia tātou av tāwale. Ia mauti noa lai kiri le nei whānau fo le sisi ono a fia mai. Fa tino le langa winga ia mai ai. O le siaki ina le au tafa malalo le tāwale matua. Po i le o ia se whānau. Ko siaki kase kongono la po lo mo. Po i tu tonu uma le whānau. Loka le whai te toa. Ai le i whaasonu mini ina lau tāwale. Yeah. Faita vai e tele o mauti noa le. Vai si stanga tolo ai nge sa tu o le ta vale po au kafa. Se e alu ona toe ona o le sile vai nga lo ma wo so i fu o le fana uta vai. Pe fai mai ka vai nga le 5 km sa o ta vale. E ta mai titi. Lua e te kulo wa ru pula fa nga ina ta vai. Wa e dunga ta vale. Ya e lucky pe ma wo se ava no so e o lo fana. Family mole siaki. Au fe kope nga luenga. Au e kuai ta vai. Take your time. Yeah. Mole i tatu driveway le te min nei family mole a mesela vatam e al fana wa. Yeah, mana. Le ia ala tatu fai uma dole we so no nei fana wa. O ngalo fa fonga mai nei matua o sanga le mua fana hu lunga la wala ia mai ngata o ia mo tatu nei tai ha. Fusba uta vai. No fo ta vale fana. Fa kasi ai malo de ikal Taeao ta vai. Ko se lau pasingi wa imana ia le sa ngale mo fana. Au fo fai what why fa mo mole. Yeah. Uda un ta vai. Au bor me ka vi o le o fale un sa ngale mu. Au topi mantua fast food kilometer ia ta to kolosi ia o mole le fana. Piki tau nu se si o pesuli minuti le tu wala o fa mo le tabai ma va le i e vai o la e fo i o fana o le sile vai ngalo fai ma fai tio me tatu pula o nga mau ya se ku la po si fai si ska sa yo ai a foi ka dingol fana o la o da o nga fa fi al fana o le Taeao sa le ya telefoni mo sa ngale mo fo tatu fa mo le fa take vai tas ta to numero le vala un tanga lunga le leo i se fa la me fa fo si o tu pu le temile nei o tasi o lima ma wo le so swani mo o man tanga lunga le leo ai le o se fa la fa fo si o lo tasi va tasi o valo fa ka vai le mo se pa Paul me ma o le loco o la fa o la mo pa o le ai ma o le so swani mo e sa mo Mano vaftai. I vai nga mana mi ni Taeao from dia tu fai valo fini mortato tru a pia la usunga ta vai marto sala ya Natasha fa mangalo foi le ono se fa mole wa in malo ai or ko ia so mo ko dia le tu le nei ya so fu ma i dia o so vaftai vaftai mo proclama nei Taeao mani fai vai matala ne foi vai so sa siki tu marva siki a show maltara proclama mal matala we valo nei Taeao to is fa First time that I met you, girl, you make me go crazy. I couldn't keep my eyes off you. My hormones be racing. Oh Lord, why you have to make something so beautiful? Mesmerizing my thoughts, I'm so hypnotized. Girl,
Like hey, you rock it to my rhythm, got me feeling really good inside. Raise the temperature in here, mama, be open wide. You feeling what I'm feeling, maybe, baby. We can share the night. Let me hold ya like a Rona. Keep it juicy with your gin and tonic. You wanna be famous, you know what my name is. You just see who I came with. TG right here, fire, boy, girl. Sami a tōm whawhiwhanga o Taeao ina ua toe se whuru minuto lo tōra tālo leitu la iwa te pauanga bingo ki o whātou whālo leo le Malu le Taeao i lau whaafonga Samoa Malu whaapatai le whātou smaile nei fo i Taeao mana manato lo solonga le Taeao le lofa malanga le leo le tāra matai le langi ma nei vāanga ia sa whaamratu mai le sunga le satini mo tātou nei Taeao mo saunga le mu lunga le wala wha mo le mole to a mare tai malawa lon sa ia mata vale tātou lo whawhong mai tōna whawhenga luenga Malu le on sa i saunga le mu fo i tōna whawhenga luenga maenga tāua tāno whasunga i a kofe whapena fo i a whata kaiwa Malu ngā luan ngi kai o fo tāno leo solo whātu mori o tō whaiva ia mare mano lau whenga luenga ave pasi, ave lori, ave taxi, ave kuria, ave upa ia mangisi vaenga uma wa ea isi vaenga uma o kampangi o lo ko ngāru lue ai kuria drivers alo ngā lue alo whaftai whatis mangi kai o fo ia nga o le wifi ngā reo lango kā ko le usu usu fusu a kai fusu kangi a yala ia lea ai o sai fusu kangi ar se rengi ai o pela so ngofue kering fa kukungka ia o sai io it is what it is mai sai ka mo vara so ngofue pe la ko fu me baso ako o sai do ko inka ko long weekend o ma ko pa wala long weekend ka ku ko ade ya februari ia mamaki ka ko whakarkarere la suma diu ia apelila ia male ansek day wa mai leo whaika umaka ko sa marolo ia ka ko aku whaia ia whapemon ngi kain ko anga usu mata watu ni soli pochelo e consultations lo fanga solo mtanga lo ngosi fo marolo ina pe au te lo nei au nanga le tau na fa le ya ti di fo ina pe au nge ele makaisi va ia ta vai ia ta wa ia afa pe ia ni vai nga fo ia ko ilo le nei taimi fo ile fa au wina ia mai se lava ia ngo fanga lo nga ai se ia ke wa ia a tonu le te tau lava fo yo na afia le vaenga lava le nei o le onga you know o ka ko kanga ka o le ka ke kelinga sulu fai mo so swani pizza yo le taimi le nei o le o pe na a saunua o fa tata no anga nei o le a mata i tonu o le a Health New Zealand ona o le fo la ka kilo se reform a fa pela reform o le a ye fo nginga luenga po ni ava no fa ngalwena o le a tapu ni le to fa ngaina o le tu lava la le o risky at risk le taimi le nei po le tilo ye o le vaenga fo le palliative care mana tuala o i le tele lava fo o la lato mtafa yoi ia mo lato wetunga ia lato ngase the quality of life kilo fo le vaenga le na iai e lato te au mai fo ia le support mo le emotional ia mai so le psychological support o vaenga because sili ona ta wata vai tele lai tangata matu tua fo ia mai lato fo o tamaiti lai
ti lava. E ave ye so son nge. Onisi na o vaenga o leo o mai tau atu. O leo o kawanga ai. Leilo ina. O le a whaamutalia fo ia ngā luenga na po o avanua la ngā alonga winga e mawhaiunga whaikikia au whainga luenga le i le mtanga luenga le po department here which is o se tulanga i le kalawhia ngai kele o ngā o le isi tule tele mo o mia mo tātou but tātou tanga i pēr ma se i tuli au loa po o whea tonu fo i o le a land ai uile ba lele le walu ngeri kaimile ngai o consultations here po o whea tonu ia matanga luenga fo i o le a whaititia tanga whainga luenga o te leo wabai atu i le New Zealand Health New Zealand co-director community and mental health ia Debbie Holdsworth e fōringa mai consultations o mai sa whai tau sanga tatu nei po whiu tana inga o le laf so sani mo le tau tapina ino nei vaenga ia mo le tau sanga ia o le watu nani suri poti so e wha moe la nga i whiu tana inga o mai alam tanga renga Health New Zealand ma community mo nisi mo ni langona le lei e fausi e la le si swinga le pe ona tara no ina nei ni o e ia malesi lava fo itu o lo tilo fo i lava le mtanga luenga le nei ona o funding wa mana tua o le fo i lava male mautu o vaenga nei o le vai atu o la lava le fund o la sau e mafai ai ona fa au ia le ma sustain ia mtanga luenga tai tasi nei so talo sia ia luange le reform lea a o la e anga i se tu le fo i lea e fatu mawina nga luenga a ia lava le fund a wa fo i ia ilato o lo o fainga luenga i lea fo i tanga luenga sa le ia le to te le anta to lo nga lu to lo tanga luenga se fo mara no ina New Zealand ia tarsia oni tan fata tan nga de le ia awa ia le ngato tong ia le unanga fo e fa le ati ia so le coffee fi ka wa ka le ba ingo fo ma immer se fo mara no nga le ni kai mi so le taunga ta ia le kio akau le o se vai forma ya ta wala akau le ola vai forma ko anga kau si se forma lo ina le wa ia nga se tunga e ala nga tsawa i onga ol fale mai au kama fo ile lo lua i o kalkale i o onga o valka o mafamelo lolo Io halu lunga suka halu lunga toto mau lunga vai ngai em fai nga ketsa ka ko le fale ia se vanga na ia ngase tu nga fo nga ia ke fo fai ku ka kala sa vai liu mai ka wa vai nga lele ia ko anga liu ko anga liu ia o ia ke mai sa bola tunu pero tana pokala pena malu al Taeao bola nei asunga fua fa tela tala bola tapo inga nei Taeao sa wa mas mino mata tala phobia tana ibal town name to foi le sunga tia fa le tusti tia mar pokala me fia mai a wala fa wa wino to we Samoa nei foi asunga fua maro do sul nei Taeao ta malo foi le sul sunga savai manu tele nei asu Samoa manu to fai va lo filma le nei asunga fua tato filo ai sa sumo mo le lo fa le tu ala fatu do fa ye soi fua manatu le mafutanga o Malu o emana tua maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu mana tuai
faina tine lufia vai I find why e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o la fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele la malena A fai olea la upele la malena A fai olea la upele O te whiawhia e whaawhenua I atu I lenei fo I Taeao, Malu le soifua manuia o si mai alau whaafonga o tala Foala Radio Samoa. E to mua atu I talo le asunga fua. Wa whaatalo sanga ina I le uni le fesoa soania le Privacy Commissioner na te su e ina whaavave fua ngole vaea le IT le soifua malulu ina. Tusa ma le fast fitu pasene tangata ngā lulu e le vaenga IT le matanga luenga. Tusa lea ma lea fese lau wa vanofa I ngā luenga. Lea na whaailo mai le masino te sema wa fua le soifua malulu ina e vaea. E le o whai ngōfia I le uni le pisa ama wa whaatalo sanga I le komisina. Mo sana fesoa soani whaavave e tusa ma le su e ina o le nei fuanga. O se talo sanga lo mo mia vave le uni se tali ai ele ianu le vaea. O no le manunga ina ne ia a fia au nanga wha le soifua malolo ina. Ai wha pia tangata o le a fia ai. O se talo sanga o sa wai fo I le mai a la pata I e sui o la whainga luenga o le pūlenga le matanga luenga. I le wha ai unga le tausanga talo ai. A whai nei ai fetu na I ma whai a pia le vaea o lona winga. O le a la matia tuai ma wha maunga o tangata lau tele. O le sole a whai ai sauninga o le maliu o se tasi o suisi ni o le kengi o le mongrel ma o pi Hawke's Bay, ma ua au mai ai fo I ma le lapata inga mai leo. Silia ma le tasi se lau sui o kengi o le a wha atasi tasi I toi sauninga I le so wha apea ai, le mole ina mai o le tino maliu mai maho e mo teo. A o sauni ai toi sauninga o le so wa wha amauti no mai lo fiso leo. O le ua au mai isi leo mai isi nu utu a oi e fesoa soani leo Hawke's Bay, ma o le tau lai lava ia puipuia tangata lau tele le wha mua. O leo nga fo ine o le a whaiai masiaki masani e le ngata o le manava mo ave ta vale ai wha apea pepa o ta vale. Ua whaatala noa le malo suinga o le wha ITT o taimi e whaiai pepa o ta vale, mo ta vale nei wa tu wai tau sanga wha apea motorhomes po o ta vale ua whau I ai mapotu e malo ai. O suinga nei o le tūlafono, o le a le to e mo o miai le tatawa na whai o warrants of fitness, wha apea certificates of fitness ta iono masina. Ai o le a sui le ta I tausanga, ma whaato a whai. O ta avale tuai uma fo I o ta ua e anga va ape a wha apea, wa silia ma le wha se fulu tausanga le mātutua. O wha maunga o lo ai loa, ia maua lunga atu le avanoa o le pāsi o ta avale nei, na I lo isi ta avale ma ua wha amaunia fo I le minister o whela ua inga Chris Bishop, e tusa ma le se lau 2 wafe ta avale anga vaa, ma le tolu 2 afe motorhomes o mia sa o loto. O se swinga fo I walua tausanga o whaatalo sanga I tangata nei le fesoa soani o le malo, ma o le mea moni, o le tele o ta avale nei, e se a feo ai. O lo o tali le leia le New Zealand Automobile Association le nei fuafuanga.
O le aso lua whao le masina le neisa ia o atu i le aso whao a perila e tatala mai ei le avanua i tangata lau tele mōwhi na ngalu whaalia ma o lo o whaia umale ai lunga le upenga tawha ilangi a le NZTA. E fōlinga mai e le o a ngai se taunu unga le leile whainga whaapāanga i le vāo New Zealand ma le atu kuki. O le atu kuki ma New Zealand o lo o iai maalienga ma whainga whaavai o le maalienga e tatau na whi whaasoai ma whaatala noa so o se maalienga e whaia i le atu kuki. Po o maalienga nei o lo o a ia i lalo le lua afe ma le tasi Joint Centenary Declaration i le vāo atu no e lua. Peitai, o le ualu e se mai lava le pale mi o le atu kuki Mark Brown e le itali mai lava. I le tuli loa ni usila ina ia tala noa mua ai ele i malanga I saina. E o mai lava I le awa uliana na file I mau mai lava se tali mai pale mi o le atu kuki e tusa, ma le tusi atu le sui pale mia o ia fo ele minista o le vai fafua ni usila, Winston Peters, ia tala noa mua. Ai e report ele One News o tali mai ele pale mi o le atu kuki, o le ana saini lava fo e ni usila ia ana maalienga masaina, ma ele ai fo ilase mafuanga. O le ale mawhai una whai ele atu kuki le me tasi. E tu whaatasia tala o Taeao e le itoi maua mai sa isi tala mai le malo o New Zealand, pau o lea, e le o talia ngō fia e New Zealand, le tala noa mua. Ma tala whaaiu, ua iai fuafuanga le malo o New Zealand, ia to e suia visa malanga mō tangata inivesi, e fia o mai e inivesi le tamau ainga o New Zealand. O suinga nei le Active Investor Plus Visa, o le a mawai ava no fu mau mō tangata mau mea, o lo o fia o mai e inivesi le tamau ainga o le atunu. I lalo tu la fono lo iai nei. So o se tasi whaatalo sanga I visa nei e tatawana ia umia le 15 miliona po o nisi lava fo o a seta pitai a matamai le aso mua a perila o le a iai suinga whaau popo. E lua vaenga o le a vai na iai ma o nei vaenga e lua le ngata o le a whaatapu la ale tupe inivesi. A o le periota e tatawana wha amaunia. Mai le Minister Economic Growth Nicola Willis e tawa inivesi nei e mawai ngā luenga mo tangata kiwi. Ai mai le so upu I le vaenga o immigration le Labour, Phil Twyford, e le o se swinga le lei mo le tamau ainga wa le to tele o tangata nei, o lea e o mai e whaatau whale ma e le tele ni ngā luenga e maua mai ai. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu.